Tatu talo. Le atua lo fai. O lava o le atua o nei palemene. O lau fio foi o le atua o Samoa ma ona tangata anu uma. Le atua o le lololangi atoa. O au fuafuanga pa ia a mata mai lava. Le urua i tangata se iau mai lava. Ina ua tō manu e ala i lau alofa tu noa i lau whaotanga i Yesu Keriso.
o le nā lo mātou o oe nei whatseu mātou saai mao mali e. Whaaftei tele lo mātou o tua, mo le nei aso fou, o le malosi fou, o le ola fou, o ea mai e te tai o lo o tuno. Whaaftei fo te mātou te mai te tonu foi, whapea nā na manuia si o mātou o tunu atoa, mai lava i maunga te tele se o lava i se o pito i titi. Whaato esem whaamaulalo lau pāre mene i o luma, le lava so mātou ato atoa le atua, te lo teimi mātou te se tai ma o winga lava ia whaatangata. O mātou ta talo le loto whaamaulalo le li e, whaapale maia, ma e whaamangalo lau pāre mene. Whaamangalo i mātou uma, ia mātou loa foi ma o inga i mātou, e whapea nao na mātou mautinoa, e le o mātou tangata, a o au tō whinga mana, ma au whiriwhiringa, o mafuai o na se ei, o mātou no fuia le maoto le tunu, o a lava se manuia luma se o mātou tunu. Mātou tālo le li ie, ia iei lau whaunga mana i te tai ro tunu. O a fo le fono usul ne yaso le li ie, ma ua latou tō whā ma le uta mai ate oe, whapea nao na pe lafo ia wa lava se manuia au i luma se o mātua tunu u le ie lo mātua tamai. Wa manuia tapo inga se o mātua tunu atoa, mai lava i maunga te tele se o lava i se o pito i titi le ie lo mātua tamai. Le ngata samone, e wha pefo ia tunu ma mao le ie. Wa manuia i le ufafa ma le ufale o le tunu i le yaso lo mātua tamai. O le mātua tatalo lea, e la lava i sukiriso lo mātua li imo lo mātua whaola. Amen. Okay. Te whasisilatu a amtari nete o manga le whono au, whai tula whono. Ua tato iaile amtanga o tato ngā ruenga nei aso, pe on tolpo mai iaile aso nafi, o te whatalo whatuai suafa manu malo tato li whaola, o suafa la valea whai ei una toi whangulo o tō soifua, o tato wola le netai a whou, o whai ei una tato silwhai manu, ai leo puapua ngā. Le fio lau fionga le taitai o malo, lau fionga te mata i Palemia. Fio lau fionga sui Palemia, le a fio tu fionga i Minstal Kapineta. E te nane au tu fionga i Minstal Langolango. Wa talo fat foi lau fionga sui taitai o le tuangai. E mese foi sui malu uma o le tato Palemene, malo sui fua manuia, ma le langi mama. Wa talo fat foi la fio mai ufa lulunga o mtanga luenga, fa la tonga tu maoti le tato malo. Tai au manuia, wha malo le usu. I le whaangaruina fo i tapu mai o tātua tunu. I le maleifo mai whanunga le lei le nei tai au. I elta tununga o lo tātua tau whai maua tutusa, le tusi ngā lofa le atua. E ala le nei asu fau o i o tapule mō lo tātua wala wina. Wha tā lofa atuai lau pāre mene le nei tai au. Ma lo so i fua manuia, ma le langi mama tapu i maia. Ma le manuia, lo whangiere tua nei aso. Ma le whaiva o tātou maota, o le talo, e iei an whamanianga le usu ngā whono, lau whionga te tai il malo ma lau kapineta, i whamania hui le tua usu ngā whono uma al Palemene, e mese o le tāpua inga a si tātou tunu. Ka ruenga, o le aso tau malo, pai tau ngō tula whontau whaofi. Tula whontau whaofi o le whatawino tupe, rua o rua wha, rua o rua lima, fe lafo inga wha awau, i lunga o whaitaunga wha alua, aso whono lona tolu. E tolpo tau manga whono au whaitu la whono, le aso whono nafi, ua mai asau noa sus whono, mo sa nganga numero lua. Ia, o le abanoa nei mo stasi sus whono malu, e fi sau noa, mo tatu, talau tu, tatu tupe.
Ia, lewa, mai te watu lewa, po marisa, o sui mamalu, mai ngangai fa maunga numero tasi. Ia, lewa no leo lau fiong. Tai. Aftai lau fiong ai le. Fonga fitalai mo le avanoa nei usu ngā whono mai salawhai. Patalo whalo ia tuai lau fiong ai le nei tai au. E ngā tai lea, patalo whalo ia tuai lau fiong ai le. Tamai tai pālamia, lau fiong ai le salwhapito. Mā lol malanga manuia. Tai lea tu e le wha lau lau ina o peau le ea wa tātou toi wheiloa i manuia. Talo whātui lau fiong ai le sui pālamia. Ia whapea le kāpeneta. Patalo whātu i min stalang lang. Taliu mai i le neitu. E ui le oi ila mātou taitai au te loa lai whonga mai whātalo whātu i lau fionga. Le mātou sui taitai nei. Ia me se foi o sui whaipule mamalu. O le palemene i le neitu o le tātou maota. E whātalo whātu i le sau whainga a whaaululunga o matanga luenga. Ma whaalapo tonga le mālo le tautua, mālo le ngā lulue, o tau au o lo tau aveina, le mamafa o ngā luenga mo le tautua ina o si o tātou atunu. Whatalo whātu foi, i lau sunga i le whailautusi, le sui whailautusi, whapea le mamalo le ofisa o le fono, o lo whapea nao na tautua ina le Palemene o Samoa i teimi uma e usua i le fono a le maota nei, ma lo lava le ngā lue. Ia e talitonu a wai whaatasi i alo nei usu fono i le whapaia lau fionga i le whongaftalai, le paia mawalunga o le tapua inga le atunu o mai maunga tele. Se iau o la vai maunga iti. Mai talitonu o la le toio o yeise whaamatalanga le nei usu ngā whono. Ia wa paia o Samoa wa umauna tofi. Paia wa whaata oto o se ala o paia mai le vavau e o le whaavavau. Ai pau lea a veale nei taimi o te whaatalo whaatuai le tāpuai whaafonga mai. Asia uto malo o ngā ngai whamaunga numera momua. Pa ia lawa lea ua lea fio sawe whaa. Le ainga sao malau, lea fio oe o lea li o le tū. O oe na mua i malae o oe o le pule. Ala tai lau tō whai le tula whale. Ala tai le ati pōniu man whaasau. Ia whapea le nofu ai tu ainga ia sa fotu. Susu le lino mai awa, ma vai o no fourth-year. Si o mātou nui manase, i le a fio teito mōna alo, ia e whapena ia le talainga i le tau asa. Le whata alofa e muliai e whapitoa. Mo le au whainga luenga tutofia le atua i si o mātou tūmalo. Pata alo whātuai. Lau fionga le taitai o le vikari atu i sabai. Lau fionga o e fo le pule o le matanga luenga sa fotu. Lau fionga pātele une. Lau sunga le ti akono man faltua. Lau sunga le toe ina man faltua. Lau sunga le sea man faltua. A fionga i aunga whaapea le tala lei tamai taisa. Lau sunga le whaapea ngai e whakasai manase. Whaftaitele i lautou talo, ma lautou tapua inga, i lea aso ma lea aso lo whapena, o nautou no manu. Ia awa se manuia o si o tātou i tūmalo, ai a lea tunu atoa, lea tunu o Samoa, o lo o whaamai lea tua. Pau lea o lea tunu, tau lei loa i lunga o le
whaafanua o le lanolangi. Ai whamai ea, o le alo na whaavai. Whaavai i le atua Samoa. Ia tāpua i maia. Ai se i tau mo whai ia so tātou sao. Ia awa le talo le tupe. Wa tātia nei le maota molo na lauli liwina. Mua la o na avatu se whaafetai ma se whaamalo. Ale nei usu ngā whono, ma le nei tū malo i lau fionga i le minstao tupe. Whapena fo i le ofisa sili, ma le mitanga luenga o tupe. Ia mo le tapena ina mai o le talo le tupe o lo tātou lauli liwina nei. Tali tonu e le se ngā luenga whaingo fie le whaasoa soa ina ma le lufi ina o le tamao a inga o le atunuu mo le manuia lau tele o Samoa ma ona tangata. Tali tonu fo i lau fionga i o lau talo le tupe mua le nei. I lau tula i mai ma le filia ai o oe a vea ma minstao tupe. Ma lo le ngalue mai tali tonu i a mātou nei e le fou ia te oe wa o leba na e tautua i mea tautupe tausanga wa mawai. Lawa fionga i le whonga whitalai. Ia o la au a matatu ia i le a foi. Le si itanga o tongi. E ui ina ua pai fo iai nisi sui wa mai o na sausau noa ai le fia nofo ai fo i le nei i tū maa loma le nei usu ngā whono. Leanga o i o loo iai le maa losi o le tautua a le maa lo i o na tangata ma le atunu a toa. O lau fasili, e fie malama le nei sui, ma le nei tū maa lo, pe na whapewhia o na whaatulanga le nei sitanga. Po lea se formula na whaonga. O na oto e te tilo lea ma ufesiri lawa i a uia. Pe o ami o tonu le nei sitanga. Pe a wa a yatu i le whaata atianga mai. CEOs whaolulunga o mtanga luenga tasi pasene. ACEOs, lua pasene. Public servants, o whengalwenga al malo, tolu pasene. Na oto e fasili fo i lea wa ia. E uianga le leisa o matematika, ai kake iloa wha au popo le kasi ma le kasi ua lua. O koe fasili fo i. Pe makai SS basis nga wha vai ai le sikanga o kokongi. O vaenga ngei, le pūlenga, le palemene, ma le whaamisinonga. Ia nā ua tātou sila fia o lo whaafonga foi le atunu, palemene, o le pūlenga, ia au fia le a fionga te mai tai palemea, ma le naitu o le maota, minsta, ia whaapea minsta lango, palemene, ia o le fionga i le fonga fitalai, sui fonga fitalai, ia mamatou nei o whaipule. O lo angaia le tātou malo. Ia whaatasela ma le whaamasinonga. Ia pia o na whaasolo mai lunga i le Chief Justice, ma whaasolo mai i isi tofinga mawalulunga ma sinia, se i tau mai lalo i whaamasino Samoa. A lau whionga whonga fitalai. I le mai tau ale nei usu ngā whono. E pia ua maua e ale si tanga o vaenga nei i tolu. O lo ulea vai. Ka mole au atau te o lo ulea vai. Pia ua maua e a whaisi vala. Pia a whapasene i fuengo mela o si kanga. 5%, 8%, 12%. Luas ful pasenge, wa o le kols ful kasi pasenge. Le vala la ngā o vaenga i kolu. Wa mai kawinga la ilisi fo i vaenga. E fie whaakepa i ele mauka. Ia, o kile o whaiaku o ngā wakwe siingi o mako kong. E leise mako sikanga, mako ngi o whaipule. I laka lea kilo ma laka waba aile, kalal kupe.
Pekai, o singa mange e lai kiki le iai mo whaipule. O lewa mai kauinga, le ingi, o le koe, o le se kupe, i kokongu o amai kongo kalal kupe, o whaanganga, mo le kokongi inga o alaungi, o ko miki whaapale menge, ngei mau ke ngā lulu e ai. A kongu, le whaafonga mai, ia whaipulu ngei ku, a kongu e le, ai o se kūlanga, fo i lea kau, abak, se ia kau whaapalengi, ia vaenga ese, e pei o le aunga, o le kalol kupe, o le manguia laukele mō ka ngaka uma. Ia o sau kilo ngā malou vaivainga, ile e kako kupe o ke whesilingi ai pēa i loo fie malama. Pe o ame o kongo le ngei kanga pe afuafua i le au kuule o le kalal kupe, manguia laukele mō ka ngaka uma. Wha mausali, ma wha awau ka iala ngafa kauni mainga. Manguia laukele mō ka ngaka uma se kasi leo kako leo e Sustainable Development Goals. Lo kako ngālu lueanga iai. Leaving no one behind. A maka mai le au makua ki ngā maka māmakua ua pula la ngoko le soifua ma wha solo mai e ia se i o le pepe whako a soifua mai le so. Le ma olo whaupinganga ngā ole manguia laukele. Ole manguia laukele. Lau fionga le fonga whikalai ma lo wanganga whaaloalo. Le kula i le sunga fua ma le sunga ngafi o ngā sākau mawhai. A o lea o ke kauaku i ko kongo o le lipoki a le komiki o kupe. Lea ngā kufa mai le i maua kele ei a lewa o kauaku e whapea. Mai o ke makua lango langa winga, langa lewe mai le lipoki mo le sira fio le pale mengi ma ka ngaka uma. O ke a whai o iei kou lipoki se i kanga i ange i le page 6. Ngu mela ongo o lo wha ngu mela ai. O te whamari atu sui. E pea o ala mea, ma tātou tūla fontu mau. Le lawa sa o whaatangaina lau sa unuanga, mai le amatanga, ia ai, o mai tau atu na fua, ia pea le ai anga i mea teitas. O le uinga o le, o la unga le whaitau whaarua le tau au e, lau puatan whainga, o lava folo sui whia mota. E whalau i tele pere te mau ainga, ia alo i ai awa noa, i le teimi au i iri, ia ona. Patino ne, tulanga na e maua, whaalua na maua wa mano. E se lo uska i lau fionga. Ma o ufefe ai lau fionga. O ufefe a maka mai lo ufefe le asonga ngafi. Ke le koe solia lava sau polo a inga. Le wa o loa sa o kama whaifo le oko aku nga o le. Nga le whaukuanga le mai kala kupe ai whaafikai o le la koe kula i e whaikau aku le mele. I le keimio o le mea kai kasi whaafikai o lo a mai e le whaukuanga a le komiki o kupe i le si kanga lea. Whaafikai kele mo le sosongi mai. O ke fia lango inga fōi, pea whai aku wa pai ai sui. Ai o le mai kauinga le a apa mai o le kako whaalapu konga le o le ACC. Ia la ngau o mga abaku whina ngalo, kua uma lango inga. A whai wa a apa mai mo le au whai ngalo e ngalo malo. Waka kaula o ngā anga waa iai, au whai ngā luenga a e kālesia ese pe a whai e kālo sanga pai. Whaalapo konga maisi ka ngā ka whai ngā luenga o malawa, o loo kipi a lako sauwhanga i le ACC, o se private sector mai lako uma. Ia malia sui mamalu, se i tuatu lava no ele whianga minsta, talo tupe tatou malo, se tu malo whianga minsta. Ia, whaftai lava mo le, ni tae au fō, tae au tō fōi ma tae au manuia. Whaftai e tō sui mo le, o nga ngā lewa whea le ICC, i tūranga o meo tongi. Mo le sira fia e mamalu o le, o le mauta. Ai me se fō ia le, whianga le, sui o lo o tūla i mai nei. E iei lava i lalo tūla whono le ICC.
Ia so soani mfeo na ave mitanga nwenga malo mai si foi fala tonga. Tai peila mitanga nwenga leo tanga nwenga fan mai. Ia pudenga fui mu ole LTA MWTI ia me se foi de MCO. I lalo la langa tula fono olo ave la le so soani le e mfeo na ave ye. Ele o ave le ICC se so soani le malo mai le ICC le malo e fati no ni tongi. O lo tu watu per mitanga luenga tupe. E fili la tau. Po ani la tau mana onga whapitolo iei. Mor sila fia ina o a mata i le ACC. Sa fauto ina le ACC. Pe le eise a wanoa. E whai ona maua isa se leni. E wha sa fuha atu. Iei la tau o lo o. Tipia la tau. Tasi pasene. A mai se fo i le 2% le o lo iei. O fauto anga le ACC. E le ma whai ona whatino le tūlanga. Ona e le i lalo la ni tūla whanu. Ai paulo le awala in fēna whatino e. Le la sa te tauloro iei. E le iei la se fisosoani o na avi. I te tongo na whainga malo. Ai mese teime whatino e i e tātou paketi. O le ala sa ave e lori 10 miliona. Peon sirifia. Le fwina ave e tau sangante nei. Le fwuto e watu e tau sangan nei. Ai pule lawan mitanga luenga tupe. Po le alo na whatino ina. E le mawhai o na avatu le isi se fisosoani. Ma whape atu o le mele whatino e. Le foi sa uno foi na sa officiri foi ia se 10 miliona le na ave vai te mir mato ia na ia sa u no fo ma fo fa pe ai o termina len tu fai le limas futa la te mi foi o le national identification ia ai le ai la sa ave ar tu per ICC ai e fiso soani ai a fu ala ina en faina watu i o le tangalunga tupe. Pule la tau, le whaonga i tata OVT, i fo i ngase lo ave fafu. A mata mai ai le pepe, tau i le matua. O lo o hao ngala i eipe a whapea, whaati tau i e tūlanga nea. Ai le o avatua mamato whai atu i ai o meye si i e tong. Ia le fia whaama manga le lau whionga le whongtalai. Ia ina i manam lama le e tato pan mene nei aso. Te lo manino lau Whionga whionga le whongtalai. E o le fifsiri atu e fia mamalama whaambole mole le. Tūlanga lau tūlai mai. Whaunga ino tātou tūlafo tūma. O le sisoi ni tanga nōna tā upulea. Ia pe lau tali ni minsta. No inga o teimi e whaasolo ai tali ale malu. Ia o tūlai e toa a sau noma. Iwa uman tali. A pe mola sa wa no teimi nei lau tu tali no ai. Le ai, o te whamalu atu lau whionga le. Me le sa talo tu anafi. E la po pale pele malu. Si matu fisili. Tali mai lea. La whaina, o le avanoa ia o le malo. E so se teimi lava e. Pefo i o whinga malo fōu tōna. E tū ale avanoa i le whinga malo. E whamamla mai, e whitau i tōnu amatatu la whono le whaula vea. Wa o le mefi whasao. Mo le mefi whamamla ma. O le tiutena le whinga malo. O no la tō e ana le talo tupi. Me lea, tātou la pale mai mo onsai mai. O la lava e tali maru mai a whionga vista. Ina ia whaso longa le le tatu. Ia matali tonu me o lo la ngā mai sui manu. Tu lai mai lau whionga sui manu a tō leu mamama lau whionga. Whionga tōngwhitalai mo le fi whasao ina taimi o le saunoanga sui malu. O ai anga i lau. Anga i le saunoanga le. O lan mea whia, lan mea na tino. O se mea fi whamala malama. O lan mea lana saunoanga le nei sa lafo mai o fefe. Pio la nganga lana le fia watu ai se tulanga i aua e ava tele le sui nei ono le au whapai le ala foi na le sila mai o le patau le uruli. O te whamaru rua tu sui. Ia atonu o lai pe anga i mai le saunoanga ale sui le whongwhitalai. Ia a ele te mise mai al saunoanga ono o tali atu le iai. E whamafan whana le tatu au ngā whapai. Mele on sai. Sai mai lau whionga sunu malu. Ia o lo iai al teimi o te talanoa tulanga lea. Malie. Tio e, pe o le mena e tatula e atuai. E le isa ngai fai toa e le saunoanga sui alai fefe. Ia, oia. Pe lau le nganga na pe ise me o vaai atu iai o fefe ai. To ale lei oe, o lei ei lo wa manoe te saunoa i lau whionga. Whaktai mo le manoa. Ia, o lo sa o loto ale, sui mamalu. Aua le o iei foi ni me whawhewhe tono maota, se vatu whakongfonga me le tunu malpai o maota. Sau noa, lava lau whionga tu sa o lo sa o tonga. Ia, lava noa lau Whaftai whionga. lau whionga ele. Whongwhitalai, whaftai fo i mo le whaula ve al minsta.
o leu te launga anga il minstau tupe whamolmole o lau whamolmole o lewa ama ka whanga kili lo ka kaimi ia wa ai wa fio ka mingu ke le kalu ai a o le ka te launga i le kalo le kupe Lau fio. le minstau kupe ia a lewa ka malama so se kaimi o le malo po ai ale minstau so se kaimi Ele se me fo lo fionga su malu. Ia fa pena ona o tonu ko tanga luenga lo fito tonu le fionga minsta. Ia ha fo sa no sa mai le fionga minsta. O le fisiri mai a fi ele sisi. A fa pela o tala tupe. A fisiri mai I e tau no fa ma matu. Ele turanga na lai ona aviri se le ele sisi so so ni mo turanga le. Le o mau lo fionga minsta. Ia tu le mai lo fionga su malu. Ia fa tai o baenga nga pe nga o ka o fo si sus fongo la songa le private sector le sa kal ngwa kwai la se ese male ke foi ko fa au la ve mai ala o malo ka kaimi o mai le alwe nga fa vai taimi le o fionga fonga fitalai nga le nga fa vai kaimi le va ngo vo le o mawai se va ngo Samoa I Australia ia ole kalsanga la male loko maua lalo ngei usunga fong maloka I kumalo kalo sanga inga le ngai ku o lo ka ia lo ka kumalo kakala le avangoa mo Samoa kakanga le avangoa e anga va ai Samoa mo le por kalame awa ia ole ia ka kaule vale al kangaka e fili ai ia wa a ka kilo la I kokongi lua lima kolsfulu kolulima le iku la le iku la alwenga fa vai kemi o ia ko fia ngo foi kola pae a ole ke le me la ka lo so swangi mai mangaku wa ia ole sui malngei ku malo fa mole kalo aku ka kala le avangoa fili ai inga ia ale ai foi a manga oe ngofo ka ko kanga kai si lunga ia kokongi inga ia fikawi male ofa le ala inga ko singa ia au kako kangaka wa ke lele so swangi ole a maua mai ai si lo lunga kokongi I mea ia e pangale kako e vai ka mau a inga le fa sa inga ia New Zealand ma Australia ai pe ungi vai inga ia ole na ku waku a kong we kawang ai se finga ngalo se kemi ya ele ma fainga o nga ngofo se fa makalanga e ba ku ku pe lalo inga ia fa penga o nga a mga ia mai le fo ila lo lava por kalame fa mai kemi kalo ku pe le ka kilo ai o le ka fa pe mai e a fo lingai o le a yaingi se lengi e o le aka kipi mai kangaka ye o ia pe mafai o nga whaamangingo, ma whaamalama mai, awa o le polkalame ngei, e haafia o mai ku malo, po le ala ngei kipi pe fia, ai o fea alua nga iai, po le ala, ia mea uma ngei, fia malama mai ai mākou, ngu kua ai mise mākou savai, o se polkalame ka ua kele mo le aki ngai, ma le kamau a inga. Ia, lea whaafikai, o lea ua iei le fuafuanga, o le a le filifilinga o ile I ngā wenga nge le la ku waku I fongo whaavai ai kumano kai kasi e whaakai la ku I o lo malama le lei o la ku kangaka ia o lava ka penga I saungia e li ma fai pule o fia angama mai kumano e kau fo ia I fo ia kulanga o lo kukupu mai ia o lo mafu ai o ngā koe fo I mai ngisi ma le I umanguia le lako kau mawhai ngā lai o ngā o. Ia, o ngā o mai lea I le polo keki leo le milionga. Mōlingi I lawai kumalo o ke kalangoa uia mo lo ui kumalo I le polo keki lea. O ke kakalo aku lava ma o I lau o fio ngai kamai kai minskao ki ngam kamai kai lo va air ka ko polo keki lea ai o ke kakalo foi le fionga I le minska kope malau ko komiki o lo va air ka ko por kalame lea o ma ko milionga mua la nga lai fa fonga me sio ka ko le so kai kumalo fai mai se reisa ku fai lo aku le me le ku sai o ka ko wa kinga e kusa e se lau se fulu maleli
se lau se fului maafe. Ele I mau el mako por kalame mako milionga mua. Ia o ke karikongu se lau se fului maafe o se kupe, ele se kupe le keki. Mo mia, ile kaunga kao le soifuanga ma mea o lo kako whiangai nge kakalo kuai maleanganga whaaloalo. O reasons, po mafua anga whamai, Uka mako le kausisia ia ka iala ma whainga whaavae ngā ku umai e whaongai le kupe lea. A kongo le milionga mua ngā ia o mea kau whakoanga. Wil paelo, iliafi o mea whapengā ia le langa vai ngai kupe. Ai ai ngai a inga ma ngai kangaka ma ale le soifuanga. Ia la ia wil paelo isi a inga ma ngai mea whapengā e ngā lue ai ia la kou. Ai sa whaonga kai pe o ngai isi a inga ma kou le kupau ki ngā awa anga wa o foi. O ke whaia le mea lea. E ui ngā waku o manga onga o loo mo o mia I kukongo a inga. Ngā isi a inga ngā o iki ngā whakau ia afu kulou o ulo o mea e whaonga. Mo le soifua manguia I kukongo o fale I makua kausi ma whaangau e awe whanma. O lea ka kalo aku ai maleanganga whaaloalo. Ngā isi a inga whaakau ngai apa. Awe iuka, whai ei kali vai, kali ei paelo, ma mao mai ma. Ia, le reason e ngā ka kalo aku ma lo ka ngā whaaloalo. Inga ia whapenga o ngā lofangia, manga onga, pe ma whai o ngā koe whaola mai le kupe lea, asio maku kumalo, milionga mua ele ako alaba. Ia, pe o kulanga ngā, o lo kakalo aku ai le kako por kalame lea ke le ia isi mea kau le por kalame lea ka ke fia kalangoa wai ia leo koe kolu minguk o koe lima minguki. Ia o mai le soifua maloloinga lo fionga le mingska le soifua maloloinga. Ia o ke kui pea ma ufa mangaku pea ma ku waku pea yo au kafa. Manga onga o le ngi kumalo. A maka mai ale lua fulkasi wa e kula I mai ngai sau foi. E sa ungua sa e vivi I mai ia le ngelo makua malo kau wako ma ngai ia ma ai o ke la unga pe ma ula unga pe ia le walua fa ia ko le ia ma se me kasi le fa le o fo mai wal polo ke ki le se fulu milionga le il mako kai minga maua mai ele me le inga ua kau ma fai le malo e avaku ia fo mai ngu o kai kasi e whaamama a venga le kawasa mai I kua sivi, kawasa ko o ngui kua I oi I makokua. E le iai se whale o se fua mai. E le iai se mea ua whaale leia. O la ngai kokongo whaila le management. Sa mako kilo I le whaasolonga o kumalo I polo keki ia. Ia, lau fionga. Le mo mau ia la auli. E kolo I kumalo o lo servi, e whalmai lei sa foku. Ngā ngai fo maunga mua, ngā ngai fo maunga lua, ngā ngai fo maunga kolo. Lea whainga ukil ka ua la ulaunga lisi kaimi, pau leo le whalmai e le I whaakakali na malo, ngā o I whafoi, halo ma whangau, su e kupe, koe whaale lei ai le mea ngā amaka il malo. Lea la ua whaisi lewa, le kai o le keimu ke sau, o sau ai I, o ke kakalo aku. Ai ai se mea o e ko kama ia ngei sui ia po le ngei kumalo fa mole ia le ke sa ngo so a koe o le pa ol sa mala wa ka fia fa longo ai le pa ol sa mala I sio mako kumalo o lo kan mai pea ia ma dia lo fiona su mal sei sa ro fiona mistao ele ia iso manga koe fa kau makao le launga maka ngofi awale me kula ia koe ole sa o le whaponga sui. Ia iai se me o wikai. Si le fia le kua le nganga o le miska e mamalonga ia loko I keimi uma. E mamale loko o le miska I keimi uma. Ai, o le faa le launga maka ngofia le al sui. Le ufionga le kamakai. Miska sa se einu fo. Ia ele kau whai aku. Sa au kalangoa I lulua I kaimi. Sa au whaafikai ki uke sa kau awe le miska. Maka ngofie.
le lei mea uma. O aku le kongu, ia. Aua ngai ngalo lau whionga ko mai kai miska. Le upu a foi le kau ke masang iai. E le i faua lo mai sa sekasi. O lo o iai sa foku i kongu o Paul Kalame o whalma inge. O lo o iai sa foku. A e fia sirisila, e le whapunga le whapea, e le iai se mea kasi. E le o iai se mea kasi. O ke kalkongu o a whioki a kole ku malo, pe a whai e leise mea o whai e soi fua malo inga. Lau whionga sa e kai muka ngaluenga. E le o se maka ngaluenga whai ngofie. Ka kia maila le venga. Ko e a olpa o le sa mala i le kumala. Aua lava ngai eko. Le whafonga bai muka ngaluenga. Wa umba o ngā Paul Kalame, le kaimio sa foku. Kasi al mele sa whale kongu. Sa lo whafonga mai mai ngā o ako ila ua se singa, mai le CEO. O le whangua e kua i le whale o lau fomai. La ua koe, ame le whangua, po le whasi whangua le sa kau o mai elisi a inga, am salo le ke mamla mai ai. O longa winga. O le mukawhai oi ngā lau whionga. O le sila koa i kūlanga o ele e whau ngā luenga. E lea o nganga e kau le pua malafo mai. Ia e ka penga mua kūlanga whapmenga. A olo ua iei sa fok. I lunga o le lisi o le whakaungu inga o fuwhanga. Whawhakai lau whionga. Nā lo, whawhakai. Ia, tono leo manino lau whionga suma malu. Masonftelai, Ia, malia se tu. Sevanoa, Tano mai lau whionga le. Minsta whato anga. Aftai, Tasi po yo suma malu. Aftai fo nei te au fou, no whamalenga le reo le tua o tātou mafuta. O tula i atu e lango le tār sanga, ala sui whai pule o nanga i whamaunga tasi, lua tolu, langa le ainga. O te whamau nia fo ilana saunanga. O tui loa ante lea, sa funi tuunga. Ma uneina amata tonu an me le saunanga mai aia, whai malo. E ana u fale mai leo fai malo, fa wau pel ploketi nei. Sa matou le fa tali e le malo. E anga ia tu e fa le leil matou fale mai. Fai le potu e tau fiai mai. Ma fai e la le fale o fale mai. Ma fai e le fale o fo mai. Fo mai, ma tene tau si mai. O si fiela la u fionga e le minister. O la iaise matou fale, a ele o ato o toa le tulanga le sa no mai aile. Fionga le tamai te fai pule. Na paual mele o te manatu e whao popoto. Whao popoto e mo se matou fale maliu. Pea wha pe tala whengai. O aia inga nai wha le ia tiri lango sa fotu. Sa ua mai a opo he tau mai i le nganga e maunga. E o whanga umatu i le fale mai lea. Ai o talo atu lau fionga le li minsta se yelo fai fole. Tal sanga nitu malo, menengang falol. Ya. O lava matatoele, saunoanga al minsta lang lang lau whionga suma malu. Ia wha o mai lau saunoanga ua mai alu taimi. Ia, e kele ai se mea ia, o kai kele o mau mea ia e wa aila iai. Wa kangongoa lo ka loko. I mea o lo mai le kumalo, e pe o keimi o mai kanongoa ie. Ia ailanga o leila lo kulafongo ku mau le mauka. Ia mau le foi lang lang oina lau saunoanga. Ia, io e leo ke fia abakul whawhakai munmuli le kulai mai ala auli. Wa pe a ngofoi aku, ka ngai whamaunga mua, lua ma le kolu. Io le whalmai le sa foku o le serving al ko kele. I think o le whalmai piko sili longa ko kele o le population o lo serving al. E whalakalaka mai i ko sivi. Ma mau kele mai ko sivi ai pe o le ko kele le. Ia le wa kele lo ka kai mila bangoa. Ia le fu sa kalo sanga ia le suio. Anga ngafisa e ku ai le mangoa e apa ko fa popo ngai mingu ke alela oko aku fo ngai. Ia o te fa maru atu sugo malu. Ia lo ia ala o tato tu la fono. Ia te fa manato fo. Ia ele lo mo fu ia no pe a au li te tasi tato mta o tato tupe ia. Ma fa no mo nisi me o e fina ngalo iai. Ya o tato ngalu la tato temi ona tele tato ngalu nga mal fa lo lo pe se man. Ya ke le aria mea kau soi fo malo loinga ke fia kalangoa la o sioki pea ia ka ko baila auma ma
ma fuala au nga kala ko foi abela ka kala vai le o mau foi ka fuala au fa penga foi wa mai kala vai mai sa ba ia ka ke sau e su e aku mo ngai kanga ka o lai fewa isa ba e le o mau ngi a foi ngi fa fuala au ka ko fa aka ia o ke lo kanga ka pe o lawa o fa nga ia private ia wa ka nga ka ke le mo ngai o ka ko kanga ka a o le fa o ka ko mel kama fai fa mama a benga yo nga kanga ka fa mo mole o fionga le fon fly Ya, tuna mela fionga minsta. Kau popole le mangaku o nga ua ava vaule mai kai pule. Dala le o kula I va veaku ka kia mai o mga oka. Musu anga ile ka pe a fai ka uma fangaki po angisi mele I mai pe a fai o va ve kai. Ai, o ke pole o le ua sa ngua foi miska ya ka o ke o le pole ia e kupo e alfa le koko e pole ma ava vau ia kupo mai se fa le kongo le mok ia monguia le Tai. lau Io e lau fionga sui mamalu wa lo fa tu lava le o tope ala saunoanga. Ya, ai, lau sauno manino le fionga minsta. Ya. Ta ti atu le ye ni si me to ia la mano le fa ilo ia. Ya, ona papenan fa vota tu ngalunga e fingal malie wa mai tatu time ia fa kai lo fionga minska e ala nga ko pela ka kala ngole ko fa me ko fia minuke ale sa o space mali e mai alo ka kai ia ai fa mole le ngai ku se o lo fa fonga mai ngai o maku kumalo o le kakalo lea le ye minska kai kase kali mai e wi ngol ka ko ia ai le se pule kula fo ku ma we pule ala o fionga pa ka nga ka pa se va le o fionga minska ba le au mai ska ko ba le kele ame au mai ska o le popole nga e ke wa ku fo I me kai kase e fa pe nga e la un en mele ia nga ka ko ia le pe o le popole nga la kala kwala vango e lo fionga pe me kai kase o le kele yo me o le ka nga ka o le ka o so ifuanga ale me mule ya a mai sa wa vango fa mole o ke ka kalo aku mau kan ngi la fionga ka mai kai palmia ma le malo ngai ku fa per ngai ku o le ko saunga le musa mo al ke mingi o le alanga nga le ku o le mai kau ma le ba ai ngaka wa kele me o kupu mai o le asa ma le oki le vala au le kua au wa oki le fasioki ka ngaka o le ku le ngaka I polungi o kupu mai foi sabai ai se a kele le aisa kele maluanga kele fanga kele mea uma fa mole pe ma fain ka ko ngal lue fa kasi e abel fa mua po larka ko me fai le mele kupu ya sa mo wale saunga le musa mo I le fewa ka pe fa nga kasi nga monga sa vale la wala ai fanga mai ko le o mau lo finanga ya ai fa pe kai mo lo wa mangola wa fionga wala va ia lea ai kele saunga nginga o nga mako kuma lo ka po mai ma fa fonga mai ma ko ka mo fainga fa leo la ko manga onga fa ka kele mo lo wa mangoa lo fionga fonga kalai ya ma lo sa no I lo fionga le sui mamalu sta si fo sui batua tatu mota ya sa se e fo kabineta tatu tuno ma lo sa no le fu manino lo finangalo ya atono tele la bonisi a meolo mo mia ya ole a fa pena na fa oi fo de fionga minsta me se la le minsta sui fo maloina ya e fa malu watu langa o lewa na sa no wa fefe lava ya ele afu na batu se tala no fo fa malu watu ya tasia fo ya tu sa noanga ya ele lava se me o a faina lo to mali pel tato mauta a yesa taimi na e si fole tato tu la fontu mauiva sulua pui tolu ia ele o fa nga ina le mal si anga na tatu la fontu mauiva sulua pui tolu le na fa nga le mal si anga o le tu la fontu mauiva sulua pui fa ma pui lima e nga fo le fa fonga mai le suite tai ia o lo ia a penga o le fa punga o le tu la fontu na tu mau e mo me o lafo fatu ia o le la fa pertani atu lo fionga suite tai no debate allowed ia o le fa pulainga ngale o le tu ia o to te fefe le ai o tato fono ma le fon fitlai fo ia tala no to ai lungo tu la fontu mau mele ia ma o to mali ma o file mo le tu o tato parmene ia ma o la no sta su malu tu la mai suio mai mau ngano tas
Ina ua tau muli le tama leo e saia ia Elia. O fiu Elia e tuli. Na ua o le taimi wailoa e Elia o le alu ai. Whātu leo Elia e saia e se meo e manao. Mai le tala e saia wha lua mai lua nganga. Ia le tama ia wha lua mai lau wha unga i lua tali. Tu pala o le atua o Yesu Keriso. O ia o le tupu, o ia o le apostolo, po o ia o le whaitaulanga, o ia foi le au aunga. Tātua ma tu pala na mai e le atua. O ia o le tupu, o ia o le ositaulanga, o ia o le au aunga. Whatalo whātua le nei tu malo, pa ia o le nei maota. O le maota i tia whau o le malai le whau tunga tangi e Samoa. Fio lau fionga le whungfitalai. O eo le taitai o le nei pāle mene. Pa malo le whātua toa. Pa malo le whātau tainga o le whona uso le atinu. I le whaingu fia lo walauina. Anga le leile atua ma whamanuia. Me se le lango sua le fionga sui whungfitalai. O mamana. Talo fatu fo i mo folo fatu le vai monga e fio lau fionga le tamai tai pāle mia. Ni ai meso sui pale mia ma le afio fionga eli ma tamai tai. Min sta o kapineta. Meso min sta lango ia fa malo. Fa malo le tai ingo. Si o tatu atunu. O tong mamana. Liu mele nei tu ia fa talo fa mo folo fatu le tai le tuangai. Le uie le o tatu au wai le nei tu la ia ono. Pina ngalo fo il mota. E staimi tato felo ai o toi u tai o le nei pale mene ia anga leile atua ma pa manuia i lo valawina pionga sui tai e fa pena fo ia mesio sui mamalu e fionga li mata mai tai fai pule o le pale mene o Samoa ia anga le leile atua ma le tu alalo ki fa sa o nei tu malo o fionga fungtalai e talo fatu i le fionga le malu le malo ma le masiofo na fia fo le fionga sui fono sui tofia ma le masiofo ia foi il famsin sili mesio presidente o famsinong o nua meswafa e mes foi le afio fionga eli ma mai tai famsino e famsinong e lua ia tainane le ofisili mane piso famsinong e la o to foi tu vai le faingo fia le faingo vai ungo si o tatu atunu talo fatu ia te o to o lumana i o nei mota tu fionga i ofisili ma pulenga ngata i malo ia mesio fala putonga tu moti o toro o lima mawai iai le nei mota. I wha malo le tautua. Ang le leile atua lo tō walawina. Alau whionga le whaile tu sima le whionga tamai tailo ia. Ang le leile atua. Mesio le tatu ofisa le fono. I wha malo le tautua ino le nei mota. I le alu launga le nei tu malo le au whainga renga pa iai le atua. O toro o no manu. E ale le turi vai ana papongi te talo. Ia wase manuia. Samoa mo tangata. Ele fai ngofia lo tō walawina, tō o tō ainga, tō tamau ainga ma tō whaasina manga. Au tō o e whai le whina ngalo le tua. E leo se mea whale a ngalo tō tinga. Le ngā tō Samoa o tam whanau a nu whalele ne nea tunu i so se tafa laulang ia iei le nganga le tua. Tapua inga foi se o tato atunu i tamama tina matu e mota malawa ia tapua i mai. I le mwhai foi na alu le sao le nei tu malo e le mai se whamanu yanga si o tu malo. Ia mai ai fusi ma whanua tanu le fioanga fio ele niu mo na alu. Mai se foi matua e atali ulu. Pai a ingo salvalasi ai mai se foi o. Pua ti mau me tu alai fia ma tu samau. E ala lo teo malai whautu ngā tangi tu moa. Fio e tu leo pupu. Whonga le ana tau le usoli le te li ma tu alo mali toa. Alo tu leo pupu e a mau le tau a mai tu alai fia. Malu e tu samau. Ia ani niva ma puni ala waa ma whaipolima. Ia wale whalfio li. Mese le ngata iala mo to ainga sa ngata iala. Ia whapea fu le mao pu ia mese le matua e atu atu. O lua le whau mtipona ia mese o sale opono. Si o tatou nu o whangali. Ia waa whalpoiva. Ia pili o ua mwhatolo. Ia wale laltama tu siunga taualu man vai. Ia mese o puli mangafo le whainga. Ia mese o lua le atangaloma puna o enta lia tanua. Malu ia sale opono.
ni mfain whaangalo le tapuainga se o pitonu o mong fia pa ia sunga i whawhenga inga so se whatwhaitaulanga i tonu e me se o tupu mai e wa fioma papa ao i nei mong fia ia tapuai mai se o ainga i New Zealand se o staff langi o tapuainga ia na whai se o tatu sao moli le nganga whaftaila o whionga whungtalai le minsta o tupe le nei li poti ma le tala au tu o le tupe o tuina mai upo le atunu a malia se pese tatu fia siva matango fiel tala le tupe o pean mo te moli le nganga whaftai ele selu atu e lango ina le sui le vaimonga tala le tupe pau ale tulango nei tu alalo ma nei te fau tuanga ia au wali tala le tupe e lua tu le nei launga lo fionga e mo mua mea se tu malo ona o oile le tala le tupe a ve foi nei tu lai faftai tuai te talo le ekalesia katoliko ia le o mo tala o mo te tai le ekalesia ia nga le leile tua le fionga wa vem taiulu fionga ya patele mosese ia le taino le ekalesia mana onga se tu malo faftai le fionga minsta nga wenga tele le malo mai al tele o tato wala i fangali le tongo vai lele ia al talo e silsila si o tato nu o lauli ia pitu nu mai i matua malepe ala nga yuta e se silsila ane le fionga le minsta se tulang fa pena i tape le fata e sua i wale mafai na o mai na i tamama tina matua ni tavale taxi ia na pick up malepe le wala le ngata ile ia ole ia fo ole vai pitu nu mai o lauli ile o te tala no ai e na foi le tongo i a wala talotu te tonu ale ai se silane la ofionga le ngate le tongo ao fangali ao vai lele fo le ai lo fia nga i nei tamama tina matua le lotu ile mo faina owa le ngate si o le tau atu nang fa pena silane la ofionga pena foi si o tato nu fangali ia pe mafai ole nu le fangali o tele na o yuta ia te tonu a ia le se a wala faina pe a mai tai ta vale anga i mai vai vase ia pe anga i omla ta polo ia se a wala anga ia te tonu lo ia na ia wala ia pe le faina si silane ia mesio se fala onga i yuta i fangali primary school o fengale minsta se silan pe ele ato se le mas furmita fa ta mai ele anga i le onga le anga le me anga i nei fana ia tulanga sua vaila o fionga le minsta wa mai a ona matou feutanga i male lau mtanga luenga sunga loia ma le fisal vai ia lo fatali nei nu o le tongo se fia le mota le nei lo fiang talai e iai puna vai ma mea amondianga le tu e tua mota le nu le ala foi le nai lua nu o lo inu le vai tu mota le tongo malauli ia le walu ia fangali vai le lo inu le vai ma walu ia wa o le mfai le tongo le pala ma le tinga ina ona le pa o vai ma ta fea mo wai fai na yo matou wa insinia le la wei fo fanga ma man fatala norma lo fatali le matou nu lo fenga minsta pela le te me o tuaila o fenga wenga fa mita lo pe paipa lo fio ang tong ia mal talo ia na ima fai ona peita i o le la ni tu sanga la o foi na to le nei nu umale yo matou aseta o me paipa ia mesia fatano le sa fai le nei nu te me riskeke ia watu malam tangal wen ia inu tai luas futa lai le la umane tu sanga si fa tau nu le tu sang fo moli le ngang fa tai do fiong al minsta ole tulanga ina i o mato minsta ele pole mena ri ia ole tulanga i mato fanua ne o poselilo tau sanga le nei sui pa ingo tuna i o mal temile nei ile tolsu lima afe le kwata etai ia le mafaya ia ai fia ne walu to fa la wiloa ia tu lai mai ia le tu to waina atu a fanu ole tu a moto fio anga ia se silane ia pele me se fa mama venga i fanua ia sina sfulu afe pe fa pena ina ia tu lang fa pena ia me se ole e pe na uta o le nu nei o tu malo le nei ia fangali ia se sila ia o matango fie motan nai pitonu yo le vaitafe ia wa ia le vaitafe piton le tua oin vailele ia ona le aia mai le vai se sisela pena foi le o nga tonu fangali le foi wala papa ia o nga tonu lo ia tu langa mota malau le nei fio ia wa ia ona si tau le tau
ia walu watu ai ma sau fai ma le vaitafe pena foi pitonu mai tua oi ma mota o lo ia le keipo ia ua matua a ia le mea lai fai le keipo le a uta atu ma le anga i va mota ia pe le mfainsi silani lau fionga le natulanga o mai lo le tala tupe moli le ngang faftai lau fionga le minsta mai taua ma le stoa le e lua me fsi le tangata pe a mai nei mo tala tupe se si tanga i tongi o i mo meo tax la fonga i le ai le ngang faftai le na e le selu atu i lau fionga le minsta o le vai bonga ia vai bonga tasi le e le mfaina le ese vai bonga tasi ma le me e vai bonga tolu tatou uman fa tapula al tangata no bel tasi le no bel lua tambo e tangata e lana ia numero nei la tulanga e lango ina le vai monga tulanga we tala tupe le fionga o le talo faftai fo ile tulanga le o ia ile fuafuanga mo fa mo 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 talinga malo ia faftai tele lava ile fa mo lo tu ina ia lona lua o lo ia fo ile tulanga i mo meo safety o lau whainga luenga i to tongi me whapena no wasi a sia nafi po ratu nafi ile o le tate ile ngona alfano no ona vai tonu ile to nga ile ofisa ole minsta lango lango le MNRE tu mo meo pelo ile fale lea o fa vertu ile whainga luenga o le antulanga ai fa tali mo meo sau ilalo suavaio le building ia e tauna le tualalo ia se sila ile nata ile i building sele malo o whainga luenga ai o tato walo mawhanau ma ia pena fo i whalmai ma isi ia whale leia ia le si o manga le safety ma le tulang whapena ni tupu mese mea ia le ai fo leo se tulanga e tina ai ngelu tato malo i te tongi o no o se i te tongi o le masi se e ma whapena i me to tino le tato atinu e whaftai fōi o no tūlanga i maua fōi la whionga i le ministao whatuanga. Wa iei sone le ua toe whapopo atu le si hektai i le sutasi afe ea. Ia o le whafsili le nei tūmalo i le whionga le ministao whatuanga. Ia ono le tūlanga o lo iei ale pase a fōi nei tato waa whangota la iti alia. Tō anga i mai le makete o ia ua matua i tangata le ia alfisili po le ale mea ia peua o le tatalo po le leina na vaai le tato si o manga le whainga e ngā lulua i o tato atunu le riseva mo tato i ne ia whapena le talamonia o au te saua i la sai whatau se ia o le toi maua se sfutala o maulala o le lima sfutala se fasia i tip tulou se silane le sone e whainga e ngā lulua ina o tātou wā. Tātou wā logo sa wā whangota mo le o toi sau. Ona lea. Ia ele whi ese tūlanga po le leo ina e tātou wā aia mai whafo i la tōna le mai a whangota wha so tūla whono. Ia mata saa mai stonu le atunu ia ele o tia ina o tātou. Tūmalone o le vai monga tamau ainga ia i tūlanga i mele sami. Ia o loo puipuia foi o mato ngata i whale ai. Anga ia tu i le tūlea i vai monga. Ia o mato i tūmalo. Ia pau ane i tūmalo. Aso umai whatau al whanguvanga. Whatau sea. Tui, funga o le lodi. Mai ia ngata i whale. Tamau ainga i le tūmalo le nei. Ia polenga le nasi i silane lau fionga i le minsta i le whaimata aima le tūlanga lo iairo tātou atinu. Mo le whailanga whaftai le tūlanga i alanga tupe o loo tuinati mo meo mataanga. Tūmalone vai monga tele tala tu o loo iai e talo atu i la whionga minsta. Po whea le lalo le fisa o le tulisi po whea iai. Nei a whaiona whamatu o mai ni tupe. Ia o alfa le leia e o almatou tūmalone. Whale leia mataanga. Papa i ngala leo whainoilin wiste e o tua maotel nei nu uman ne whioanga. Ia me se foi le vai o tau sala. Ia me se foi le afi le o tau mawhai le atu nuu. Kukai me tau mawhai. Ia. Ta mo titi atalanga i mai o le matu nuu. Te le mataanga i me se o le ruai awa i Samoa i vai lele. Ia pen whaina whamatu mai nei nase leni.
i le faipule ma le fon whawai. Ia, e whatino aina i o mai malo. Ia wanga i atu mai tau leo anga i tua. Lei i le vai monga ti e tua. Ia mata ma. Whawheloa i le faipule ma. Anga i nei mata anga i le talata mai nei le taulanga. Whaftai fo i le whainga malo wa a whea si o mato mapi whangalele. Tulo ia whaftai i whaamonianga o sa saa mai. Si o mato sirfia o mapi whangalele o e ofa fua le au onanga. I tamā matitu, ele whapitua fo i le kalesia katoliko. So o se tina matua o le mwhaiona tausia mo o ien malosi. Ia lo avanoa mapi whangalele. Ia lo le lifale au onanga ia matou se matou tu malo lango ia ina i tamai te sa whaftaile se whamama avenga ma se lenu whamatu watu mo mapi whangalele au te talo ia manai ala e watu sta vale pe o ina i tamai te sa ina ia mawhai ona whaamai ina i tama matina matutua pe a maua i mai tino tulai mai le Malia le si mamalu se le tula mele fionga mesta wato anga. Ina ne I mamao tele atu le sa noanga le sui mamalu ai ta ua tele le mele na ia ta ua i le tūlanga o le taunga tau I a le ua ia I le tatu atunu. Pe on sirfia ia o lo o whenga I nei le lalulangi atoa ma le whaafi tauri le nei o swing o le tau. O le eto e tutu sai le mea sa tato o lai mua mua. Ma le mele o tato ia le teimin nei. Ma ua whaapine ina le melea, ua sioki a sa masani tato iai. Whaamamla mangala sa unua ngal sui, o taeto o lia I a whaafang o talaiti. E ngapa mai le lato whangotanga, I le lusfuru mai la, e o atu leptanga, nua lusu mai la, ona ea, paula me ngafa I le ngafa tauli mai no le alia. Ona e leo ni va ai o batu loa, e no le tūlanga leo le leilo loa, ma le mwhainto e foi mai. Alo iaina e tātou waa ia whaatanga ina le malo, waa whangota te tele ia, vai sa noa iaina I te ua, whaasoli tu la whono le whangota ina. Olo I lalo ntanga luenga leo le Coast Guard, e pui ai tu langa ia ina ia ua fo ina iso na whaia, te tonu al tātou sone whangota. Au Samoa, o le atu nupito I sirina lai titilo na sone whangota, lona EEZ. O le whaamanianga la leta te maua nā leina a apa e mai company a te tele ia. E o atu I whafo atu o le sone a Samoa. Whangongota mai la I oia, nā mai le matato. Le tele e le tato export ela le transshipment le whai, nā mai a oia whafo I container ave. A le tele oia, e le ni tato wia. Oia o lo o alu atu ai le whangotanga Samoa, I sone sa loto. A isi atunu, o le whaatanga I tato wa. O le luma nei o le cabinet, le talo sanga o le ave le cabinet, pe ma whaina whaatanga se vaenga o I ana. E tali e lale me le te sao no mai, ua taunga tā tele le tau o tātou ia. E mai se vaenga o pasene o I ala popoa ia, e le ma whaina ave whafu. Ai sa wai mai ia ma whaina tātou whaongana ma tau ma mawhaina. E tali tonu ai ala me le te sao no ia sui mamatu. Alfa moe la vai o le una ia tol tātou mtanga aluenga, e le wa sao no I banga. Taun tātou e matua wha losi, le me le una ia tol mtanga aluenga. Faisua, ari ao, vanga, tui, tungane, sea, so se toi ngā mea le una ia tu. E tātou wa I se lenga, awala mea ia, tilapia. Langa tauna whaile tātou ngā aluenga, ua sui le lalulangi. O ngol sui ngol tau, ia o le wha mamla manga le, e ngol sui matu. Ai, alo, ia, lau fionga sui maru, leo. Lino ni se o mea sala ngai. Whaftai mo le so sana mele, fionga le minsta. Ia no leo toe, tu lai mele minsta, ia le, toe mau e fwoi se manatu. Whaftai tele a mo le tulanga le tofiaina fwoi le tu malo vai monga mo. Tulanga le fwoi wha le leanga fwoi poris. Mo le wha lau I doa ina I mai o tato malo. Ia leo toe ava toe te talo le tu malo I leo fionga le minsta. O le vai atu tala tupe e leo e seleni mo tu malo vai monga ia le a mai whaali ia pai le leanga fo ia. Fua whai le leanga I te mire o mai malo ia te talo e pele tai lima suru afele le tu malo e wa le la amatu mai whaali e leo e tono tala tupe ia na whapenasi. Ia, maria na fionga sui maru, te tura me lau fionga mista. O lai wha longo mai ia I tu malo mo le whale vai maunga ma le whale ata.
Dai o lawa e tatou tupe. O tatou te ngā malo no ve mau ke topa. O e te popole, o le talusanga na leo te avea il kapeneta. Nanga ele se mele titir mele la fai ia vai maunga mfaleata. O le asira sila le tupu mal masiofo. Ma le lalolangi ato, i fua fa ele lengo, le la represent e faleata, ia ma vai maunga. Ai te talo atu, a mai a mea ano li tu malo, a wolo fa tau mai soro. Ai a mai a fua fa ele lenga li tu malo. A wā tātou wha moe moe le au matua tātou saun ni le lei whare vai maunga tasi rua toru wha, whale ata tasi rua toru wha. A lai ele tupe, nei te ua e wha seina le wha afonga me tu malo leo mai. O lai ele tupe mo tātou wha moe moe lea. Alo, tai. Ia, ue whai manatu lau whionga sui malu o no lewa. Tātou o mori tātou te malo lo. Ia, wha wau le saunoanga lau whionga sui malu. Tātou te liu mai. Tātou te rei malo lo, te whamanatu atu sui malu o ngangai whamaunga, numera mua. Lau whionga de. Ia, langa lesa e tā ua le tulanga le mea taitasi. Le ai le whaatapula aina. Ia, mea taitasi le na mea sa e la unga ai. E ta tala lava lo wanoa i mea taitasi. Maua ua wanoa e lua. E stai su 5 minute. Ia, aua te pole. O lava le taimi te saunoa i nisi mea taitasi. Ia, o le tulanga na lo ia le tatou tula fonso mau ia o lo mai tawat fo i tatou no fanga le tunu le wa fio mai le fio ngai avui ni mo siaki ma lo molanga mai New Zealand ma Australia ia fa talo fa atu le tatou palmene ma lo ale soifua ma lo foi le ngalu ia fa tai foi mo lo tu sao te mau ai ngo le tunu ia manuia to e ngo fa mo manga ia la fa tati ese ngalu ngal fono ao molan ma lo longa masani o taiao. Te whasesilatu ua toa mtaria nei tau manga whanau ao whai tula whono. I le toi te liu mai, tātou malolonga ele manatu ua maus whasinga malosi pa i o tātou palemene, sao i alo le tutenga, ma tari ngā sua, ia ele whai titia whawhatai le tua, lona anga le lei ala, lona tamau ainga whasua mai, le aso, le aso. E whatati ese tau manga malolonga, lo sao noa suis whono mo vai maunga numero tasi, ia ta pala o fionga sui malu tule mai fa walo sana mo le ngang whaftai lau fionga whangtalai mo le ko mai ana pa le au tari ngot sua le mota ia mo le ngang whaftai mo le au nanga foile tato official fono
Fionga le minister Panua o Samolan. Ia le me tau le tala tupe o la fatu sem tanga le fo. Tu fatasi o mai fanua si o tatu atunu matango fie. Ia polenga le nei sui. Ia ono le asa iaini si lalo le menari. Ia meso fala potonga al malo. Ia le la tu fatasi esa ministry. Polenga la nei tu malo lo fiong fungtalai. Ile va eo la ufenga luenga. Wale lo iskeke Samolan ia le la tasi le pule. Ia maisi tulanga vaenga ai ai se famanianga famatu ia la to wala le to fia a nga email tono le ministry ia o telefon ai mo se ia nga tupe famatu ia ia le nganga le na o le polenga sui ia o le nei vaia le ufenga luenga o le to sui ni o tato ngalwenga e mo foi leva noi le ufenga minister si sila nele talinga lu le uli ia le fa tali nei tu malo man mai ana anga ia foi insiniam fo fanua ia au le fa tali so matonu polenga ne la umal financial ia dena sa no ai tai fono tupe ia fa mo mo vai mo ini te utoi mai mau atu se le ni le fa tali lua le ofionga le minister ai mena i lo fa tali fo il fon fa vai a to sila i o le vai le anga ia wa mai am matango fie fa mai ne fon fa vai ia le ai ma se tupe wo atu ia la tfatu anga i pe fa mama e ia le time ia po fe le la pe ile fa matu atu le mau tala fa mai fain i le sene pisinisi ia la fa le sene pisinisi mo me fon fa vai o le mai fa le o danga le fa mai no o tato ia wale o mai o malo ia se sila ne la o fionga le minister mo le ngang fa tai le o fionga le minister wa onga tu malone vai monga a velan fa mo ina o fa matu atu ia le tupe fo ia wa fon fa vai ia na lu uma tupe fa ma le fa le lenga o nanga ia onga ia lum fa na mo le ngang fa tai le matamata atu fo i le tulanga fo sa fio atu fo ia fa im suo sa mo ia matango fia ta te mita pe a vai atu ia lum fa na en mesi lum tanga wenga na fo i sai linga malo e fia fianga fo nei tu malo o anga ia fo ni si fo yo tama whanau fo le nei tu malo i mo meo taino meo whatangata. Ia whaftai mo na o nanga ia te talo ia. Matu nei masini fo inai, o tinga ine fo inai tangata i le kofi me whapena. O le talo sanga nei tu malo i le ofionga le minister ia o ia i talo sanga nei a onga si o tu malo. E fionga leo laudi i lo mna mia nei wha ia onga. Wha se lau mon tupu leo wha ingo le aulom whanau. Ia whaftai il tulanga o le tumalo foi nel vai monga o le tongo lo mena mies fai ang stasi fangali fa pena vai lele tasi ia fa pena ala nganga fia no fianga le minister le tumalo ua upgrade tulanga i fa monianga tofu fai longa fa yaonga o isi wei masters mo primary school ai i mitel fai pule ile atama mayu fa yaonga lo tina tu le tumalo ia o alon fana foi le tumalo ke silane lo fianga le minister tu langa lena wi ana vai atu tala tupe wa fala ititia lo tupe ia le nganga o le nei tu malo a poto ma o ina alum fana e fa pena na manuia ainga ma le atunu lo fionga tu mai tai minister le tamsinonga ia e malangona fia ia mtanga wenga ia ai ona i fautuanga lava te alu so o le mtanga wenga nei fia e fa filo ai mai stamali foi le luman fo te ala tu rafa fe lo i mai le lei o service rafta telea a le talo e lo fionga le minsta ia tu la fono ia na pasia tu mota le nei ia ele se sime em fae ona taufia tu la fono e pasia le mota nei e tu e o mai stone ia pe le e se lape fa pena no le fa nga ina ia po fena ia le lape tu la fono pasia le mota nei ai foi fale ton tu ina mai le mota tu e sila e po ai foi ni tu nga mesole lua vai tolu na pasi ai tu la fono lua si sila ni ai lo fionga le tu mai tai mista tu lai mai lo fionga le tai la to le ai fionga le mista o amena ore leipa o le talo le nei tu malo e le pose lilo o la mtanga venga lo famtu ina ma ngal lue ma le immigration famtu ina mo meo pepa fainga venga mai ai la to mai fafo si sila si o tato tu no ile le isfai no ngalanu al tele o e wa ngai mai tu lo ia se sila fa tam fain fa fainga ta pe mi to mai tanga ta ia o
o mai whaiwhaina ia nei me la iti papakiu te awa kungawa. E pi whau whapena si silane, tau whawhinga tā le au mainga i tono o tangata nei. Pe mita i o lea whai e tātou asino manga le nā. Ia mese o le tūlanga i le vaenga lau e pe o mai whapena. E te au ingowa wa isu ai. Ia mese o le reserve list. Lai manino ia mea reserve mo tātou tangata ia vai fo ia ia wa. Po whai a whale loa laiti. Ia mea nai reserve mo tātou tangata, transport, operator, mo meo taxi. Mea nai tua e tātou rental cars. Au whai. Se silane, ia mese la le reserve list. Pe whainto ilo. E oi pampensini. Whatino e tangata e mai whawhi. Ele sianganga whailona lano. Ia tūlanga whapena o le maota le nei tātou te vai alom whanau a ngai mai lona winga e. Matanga e swale loa tātou watu. Ia ele po fose lilo o tātou watangata. Whale loa inu utua ia ele mwhain kompitia. Nei whale loa la itia nei ta māmu tina mātua i whale loa la popoa ia o rani tangata nei. A ele mwhain tūla kono. Si silane ia mese o le tūlanga le price control. Ia si tui whamalasia o le tūlanga na leo i ele atunu. E sioki loa mea e popoto foi la tō i o mai whafo. Whiuna i o katu company i Samoe. Ai o whaatau uma mea whaatau e sioki loa ia. Papena noa. Au le usta ia i le price control. Mole le ngang whaftai lo whionga le minstao miliona. Ia fia le nei tu malo pe a wa ai ate oe. Lo au le ia pe a ia. O le anganga le tau whaafave vave le whaamatu ina mai. O le lape le nā o le tuai o le tele mau me process mai ai tau whaafengo fie i le tumainga. I nei tu mal. Me se ale tu langa le whaamatu ina mua mai le se lau ona sifuru. Te tongi lau whainga renga. Le whaisau whinaua. E apea mai le tongi le tolu le tonu o lau pakeki. O na o nei tangata i o apalaima. E tuaina mai le tongi. Alaina e o whaina i loans me whapena. E alu e lunga. Ai a whapea lai nomo lale a mainga tonu 160 mua. Tati ei alau ni o ale tongi mo au whainga renga. Ia le whai mai tau tala tupelo. Ia se tulanga e tauan whamanino le ale tulanga i tupe i tu malo. Ia le mai tau a ia ele se me nei no foi tu malo pe o le tato o ele lona fale nei pa inga mulimuli le tala tupe mulimuli next year. Ia pe la wa lua se la na mai mo le ela val se la na miliona lona lua lona tolu le nei le 420 la te ma fofa la ele o fa mo e toi 1.2 million le mai ia la tu na le 6 miliona fo le la pasia nei e pe sina vai ngal tupe tau mai ia vai kon fa vai monga o le ia tu pelele o tu le no foi tala foi malo e so tu sila ni le o fianga ia fe foi na te vai o fe o iai per polenga le nai le o fianga mo le ngang fa ftai le o fianga le minstao le selu atu nga to le o fianga o le isa fa masino le loia i le toa ma le toa talo fai le o fenga le wenga ile amusia ma le ia le tele o tatu e o lo malo sina ang le leile tu faftai la lewa fai le fale o fuimbu o fangali ana le la unga le mai bonga la lewa nga yo il fale fuimbu tu o tatu fuimbu ia mo le toe misi foi fuimbu le ngata le vale ia au le pa io le tunu o al ha fio yo tu o ele vai mo le ngata au ia ni vai bonga le palote o le no foi o palote me fio ala no foi ele faftai tu po mas fala vela na po e tal save oi vai lele ia nai te lo fa nga ina ia pen fa ile official leo te leo tale pe fale ele pole alva i monga ye o no foi vai lele malu pui am fangali i mal tongo ono lai pe e tua ma ota mai nu ma vai ele se na o i le si fai tu a o ele ai ni me tu ia pe fa pena i te me le matala i fai pule ngani fai pule se sila ne na vai no fionga minstao pan mai ia se lo au lele ia talo ia le mai tu inga ile tu langa siokio ia ele selu atu se silane ole antala tu na fina tanu ile maliwa le nei fioanga fa mes felanga le tu ele ftelinga mo tawa mal taus ile tu ai tato fo mai fo na le fa pitore fa faita o tonga lilo ia se tu lo mo tale nei Toi 2 minuto sui. ia se silane tu langa le na le pe fa talia se to tele maliu ia en faina va ia vatu ia se tulo ia wa ia nei tulanga fa pena ile fain tala fe lo ia ia se sila mes foi leva ia tu pake ki mo awina tu fa foi mo me ngase ia se to sila ne pa ia le atunu
sila ni ai le mtanga venga le ofionga le minsta va lele tala tupe lele o saua mo le mawina ai le sitia weanga anga I mai tonu samo mo le lengang faftai e o mai tama ainga manui ai pisinisi al polenga o to tele le o mai o le aluna ilunga pasese I te talo atua whaatinga taringa foi se va lele na ia mawhai na whaafaingo fia wae lele ia tātou ia mawhaina tātou o isi malanga al malo ia o le atunu e le mawhaina afot ai mese o tōna e mo sit seni whainto oi one way ia mātou nei le ingi no fomau e peia le round trip lua afe lua afe se mai fea ti ngā inga I o nei o tātou tangata te talo atu sili nau ai lalo lau ai tālafu mai se tātou va lele lela mai ia no whiongan minsta olo ia ele tau selu atu nai mana onga ngā le tu malo leo iai lauli ia lena e sau noi va ia polenga le iai e peua mai fasea ia leo mai venga na fa tau fa ho sei mai ia tulanga ia no mai le tu fa tau mai se o tatu atu pawa na polenga se tu silsila iai o le vaenga fo il manu ai niu I se len fa pena ia sa lot o le tu malo ne vai monga ia lo fa pena ia ta lot se silsila na vaenga mo le langang fa tai lo whionga sui palmia ele selu atu o la mtanga le venga le iva sul pasene o awina mai faftai u tu la ya tu ele ave sel teams o le tulanga na sa ya fa sala longa ave ese ale o ia mai le po le ngang faftai msalo e po le mawina fo nei mota e la o fionga ai long am te msalo fo e pale le tupe na wina vai fo tala tupe le o awina mai ele e la mtanga le venga e si ia ono le o le fa tu tuanga le tunu I la mtanga le venga anga le tua ma fa manuia I le fainga luenga ma do tu lai mai mas foi nei o minsta ai si la nel tulanga le I au wala I fa e papa kiua tangata mai fafo e po faini lai sene a mesi wanga ngai se temporary license ia po fai fu ana me silsili ane la o fionga I tulanga na ai moli le ngang faftai la mtanga luenga si tia le o nanga le tato mai le song tlo ia po ia tulanga fa pena moli fa le ngang faftai ma u le fa pi le scanner ia vi ele tua ia mo foi tala ia mo meo la mai foi se avele fangali I post office ia mo le ngang faftai ia ang lele tua I la fionga man tula mai e to sila I local manufacturer mo meo le lika le o tau fia na o tatou atangata ia po le ale mena la pele na o nanga le mo mai ele excise ia tina ai po o nanga le ia fai lo o tatou tangata la fionga to mai tai pale me mo le ngang faftai I tulanga I fontanga ia ai fia lo le nei tu malo tu ato Samoa fai lo mai o ha me o pasia yo han me o fai nga fono ina ia I lo le nei su fono ni me o ia fai nga malo I tu lua visa e o pole le nei su ia mai nei tangata me se fai pule ni maliwe o ai io fatto ele fai online si fai ngo fia visa me se o lo fionga tioma atunu I fafo nei fai ngo fia tato visa mo le ngang faftai le si tanga am le mule to mato sao lo fionga o mai sa no mai alu tebe ole mai ai male lo file si tanga ia ele ese tulanga ai ole langolango ina le nei sui le si tanga o famasino Samoa langolango ina pole ale ma te leo paseni langolango ina ono la tau fai famati ele tulanga o tato famasino Samoa e ale len and tato menan pasia ele tato tula fono le luo nei famati ai foi lunga tato prestene ma famasino Samoa tu ai tato e o ai famasino ngalen tato aso uma Sia oi pangana so tu la fono no le lunga au lana taito lango ina ole vai atu ile tu langa tongyo o le nei tu fai pule ye le ya seme ele si tanga na le vifo ala ni tu fatasi ole la va tu sa taita langona pe ale le winga la langa tato sta langa ia mo sil tato tu ngai yo la vai ale mo tato la vai o to si la vai o to le nai tu mai tau fo ia le sau fo I malesi vai le ngata la le si ai lei mas matou me fai e mas matou sitanga ai sau foi mo meo o le fast food wafena na tongi al te telefono mas te telefono no winga na la ua al telo te telefono e ile nai tu fai tu au pio le nganga le nai lo nai tu fai tu au fai tu no fianga fong ftalai mai tawatu o le nganga le na ai lango ina ia le fai tau le ostau langa pe o le nei tu malilie la vai le alu al mele ia tato mai ai fono ma maua nei o tato alauni ai tato o staulanga ma lele oi le atunu
Aia, 2% lai tu iai, 2%, 10%, au la tau le e ma mafole, o la venga le atu, la whanga whangtalai, tele o mea nat fia tala noa iai. Ai pēna o te whea tu, tele fefe au te awa i la wafiong. I le nei tu, ma le, pa malu lu foi, le a foi se pa o papa, ia, le la misi le tamale ele internet. Sa whionga ni stalo sunga le insinia. Mai tau wā, e wā ano noa i mo mea i o pou. Ia, lau e whase ale. Ale nei tu malo i le pou, lau tu i o le tongo. Tu i o tafu al whatsa. Ele avea mo meo freehold land, ma mea whapenai atu ei, ia company ne titi siar whatu. Lei ma swala pulenga i yamatu ainga, a pa o ma le pou, ma le per whasa. A mese nei ainga i le afia, mo meo le wilau. Mese nei fine totoe, ni matou foi o matutua. Se sila. Whaleanga ina o nei pale mene lau whionga i internet. Ia. Ia e se mea o whaia lau mtanga luenga. E pui ai o tatou atu nu. Malu atu simalu. Ia. Anga le leile atua e lau whionga. Wani mea o iai tele i o mea sata. Fia sau Amanoa i mea te tasi. Ia ava ma. Manu ia telefona uso le atu nu. Ono Yesu. Ia. Malo sau noa lau whionga simalu. Taiwhi mo sau noanga ma tima inga. Ia, me se foi langa iluma le ngato le tumalo ia al tatu tunu, ia whaapatai mo lo sao. Ia, e talo ai o leu tu te riu mai le whionga le te tai le tuangai, tu so le lafo, a baunina la sono na fia, tau lava na o iesi na upu titi al fong fitalai, to o tu lava tatu tu lafo tu mau e maluai le te inga o tatu ngā ruenga, tu lafo tu mau fo ia, whausia whaatasi uma le pāne mene, mo fa mo moenga ina ia solonga le lei tatu tau manga tu sama tatu whainga wha paremene tu sel tau loa le paremene le tuno ia e le aise whelaflafo inga le nem ta upu al talo lava al fong fitalai ia to o le atua lo tatu walawina tatu ngā lue whatasi mo tau singa o le malu le tatu ngā luenga e ala le tatu walawina e maise o lo talo mtapu e maise o tatu o tuno ia ngā foi tia o sola e whai mfu e o tātou sabalinga, e nei rima tau sanga. Ia o si whapai atu lea al whangtalai tusa o lem ta upu. Ia e reisi whila flofo inga. Ia le avanone stase sui malu e ture mai. Whawau tātou tole tupi. Ia leo mai tau atu lo fo man sao mai maunga numero 2. Ia tu mai alo pio. Ia, whamalo whawhtai, lau songa re whonga whetalai, sai foi mo le awanoa, ia lo nei sui, ia e mua muono pi ama, e ne ve inga ma le whawhtai le atua, pia na alau suai foi lau songa le au apsosoani, ia polo whionga foi le whonga whetalai, e le tai au na le la, whamalo whawhtai, ia whia whaonga foi nei awanoa, e whatalo whatuai foi, nai tō le malu le whio lo whionga, tamaitai pare mia, Fio le sui parimia ma le malo le kapeneta. Fio voi minista lango. Ia fio voi lo fionga le whangwhetalai. Ia nei tō le malu ia fio voi le songa le taitai. Sui taitai ia ma le wahenga ia lo whapenao na ngai al tātou malo. E whatalo whatu foi ia le songa le whailautusi. Sui whailautusi ma le ofisa o le whono a wao. Ia e whakalo whatu foi le paia lasi o whaururunga pūlenga mtanga luenga ia ma whalapot patonga le tātou malo ia tainane foi nisi o tātou ainga o mai masani na o tātou malo whapenao na tātou whaatasi o whanga poto tono le maota whono le tātou atunu ia whatalo whatu foi le tapua inga foi sio tu malo nei tai au ia tai nane foi tapo inga o tātou atunu. Ia Samoa nei, ia so se tafa foi o nei laro lang. Ia lo mai moa ma whaafonga mai. Fono uso o tātou atunu, a malo whaftai. Ia e whiwha leo le anganga whaftai. Lau nei sui, nei tu malo. Ia le whianga foi le minista o tupe. Le minista lango, tai nane le tabaitai pule. Ma le matanga luengo tupe tsai ma le lātou tā penanga. Ia, me se foi a whaururunga
o mapulenga o mtanga luenga ma whala putonga. I la tau fo i sao i le tu fatasia ia o le tala autu o le tupe lu odua lima fa malo fa fitai fa leo fo le nganga fa fitai le songa le tai fono sui tai fono ma le komiti fa apale mene o le komiti o tupe maua tupe tutongi ia le tau fo inga luenga i le au idia leo le tala autu o le tupe ia e peona folosia mai le tau lipoti ia i le tātou fono usu fa malo fa fitai lo fionga i le minista o tupe ia e le umalava le anganga fa ngai tia ia mai tawina peona sauno voi nisi o sui ia o le tala autu mua lea ala ua fionga tala autu tupe lu odo lima fa malo fa fitai o se fa ia foi lea le tapua inga le tātou nofo le tātou foi poru le fio lava lea le matua ia tufai fio asima patu a fio ainga i tolu a fio le usuari ala la tai la ona tai le mamalu ia fuata ia tai nane a tanga masatanga ia fa malo fa fitai mo le ngaluenga ia o fa penau na fita i tunga i foi lo fio ngon minista le fata tianga mai o le tātou talo tupe ia e le au ese ia lo nei sui e lango ina ia e le tātou tala fatau le tupe ia paulia o nisio vaenga ia e fia avatu ai foi se langona se tu alalo o le foi se manatu ia wale fausia faatasi o le tātou sa ia mo le anga i luma ia mo le tausanga whatupe o lo lumanai nei. Lau fionga le minista ia e monima whamaoni lau saunoanga i lau e rea e whatatia mai o le tātou tala whatau tupe e le tūlanga lea. O le saoni o le tātou atunu e tari malo i le whono tele lea o tai o malo le tau pulenga whamalo whaftai e sao ia lau saunoanga e monima whamaoni. Ia e onia wanoa e le au maua, e le ngata i lea. Ia o ni whamanuianga se tele, o la whape nao na whanau mai ai, o lea e lango ina i fo i lo nei sui le 2 miliona, ia pe ona whaupopo i le 2 miliona, lea sa au mai le talo tupe, ia o le tausanga ua te anei, ia lea fo i sa whaleo ai fo i lango, ia nei tu malo, paua lea lau fionga le 2 miliona i le tala whatau le tupe, a le a matan masina fau. Ia o se tu alalo, pe ei se vahenga o le se eleni lea, e mawhai o na whamatu i tu malo, ia se whataitainga po le, se tai se furu afe, ia tai tonu e le tai o na lava, a o le nau tainga o le whailoa i le tātou watunu, le whataua le tātou malo, o le ave le whono tere lea, ia a tonu foi, o le whataua foi lea, mo le tupe o la whamatu watu i tu malo, le tai se furu afe lea, se ata whataitai. Ia o la ausia i foi le vaenga lea pe o na ave le whamua o le tātou tala whatau le tupe, ia me se foi le whamua le sini au tu o le fontele, o le sa sau noa ia lau awhionga le aso le whapea, le whamua ai le ngarurue whatasi, e wha mausa lita i ala, ngā whatau lima ina, mo le manuia lau tele. Ia peo se tu alalo lea watu ai, i lau awhionga, ia po le ase tanga i lau awhionga, ia me se foi al tātou malo. Lau awhionga le whonga whetalai, ia, o le māsina te anei sa, ta tala i foi se potu computer, se tasio a onga i tutono le mātou tu malo, e onga le vai vase primary. Ia, o le talo sanga i nai, ala o fionga le ministao, o a onga ma nganu.
O na le mai tauina ia o lo iei le se leni lea. O whapenau na whamatu ese mo sota inga. I lunga o penga te whailangi. Ia pe mawhai o na maua i sef soswani i le potu computer lea. Mo si o mātou wa onga lea. I tūlanga tau sota inga i lunga o le interneti. Ia lau fionga foi le minister o tālonga. Manganu, ia e whaleo foi le whamalo ma le whawhitai neitu malo. E lau fionga le minister lango lango. Le sunga le ripule ma le matanga luenga. Sai foi ma, me se foi le au malanga. Sa whapenau na whai masui o le tātou watunu. I le whaalinga o tū maanga. O si o tātou watunu i le whaalinga o Pasifika pe ona whaia foi i Hawaii. Whamalo whawhitai, sa langona lava le mita mata atu nisi o teimi. Ia le tau tā penanga sa whapenau na tau awai atuai. Whamalo whawhitai. E mana tua i loo nei suilo o whionga le whangawhetalai. Sa iei le vai teimi sa mawhai o na whaonga le telefoni whea viai, tūlanga leo le text. E au mai iei ni whe au mo le tātou atunu o mai matanga luenga, pe a iei ni meo lo whapenau na tutupu mo le lātou sila fia, whai taitainga a oso se mafu e ia ona. O lesi se 4 minutes, 45 ia na longo maila ia lunga le text. E mafu ono whai watusi whamtalanga le text. Ona e tau tele ia e le access i le internet, le se credit. Ia ai peo le text, a laku le text. Ona mowala ia le whi aulea, o lo tam whai e whalau i loa, whai loa. Le talo atua i foi lau whionga le Minister of Sota Inga. Pe ma whai ona toe whaola mai ia. Toi whaola mai le vaenga. Mo le sila fia o tātou matunu i mea o lo whapena e awana whailoa o ni whailo. Whataita inga lau whiunga ia i tūlanga whaalave wha nā tura ma. Ia e meise fo i tātou tā pena atu mo le taringa malo. Ia o te rei loa pe sao pe 5 ono ia taitai o atunu o la whapena ona. Ia i tu tono o tātou atunu. Tari tonu fo i la iai le taimi, o la whapena ona tapunia ai nisi o ala tele, a wala i tonu o le tātou taulanga. E a tonu o le a wala le ma whai ai na whai loa le mamalu o le tātou atunu. Ia e se taimi au lumana, ia o le tapuni ia. E a wala tele lea i luma le whale o malo, ia po nisi o vaenga. Ia ono tūlanga o le fontanga, pe ona i vaenga ia mo le sila fia a le tātou atunu. Ia, lau whionga le minister puna oa whanātura, sio manga. Ia, sa watu foi se teimewa, tea le tūlanga leo tātou ta avale ia e awina le la pisi, a mese mātou, ia le tala whātai o pia, tono, nuu ia tono taulanga, ia o se vaenga le ese le whati ngā mata o le vai o le whau o le la pisi i lunga o whata la pisi i taftafa o le altele. Ia maua iei fo ia nisi o vaenga sao ia i le pitonu lea sao wafe ai, ia i le tamai supermarketi mana a inga ia lo nofo ai au tafa. Sa ia i le lato, ia i le whata la pisi i luma. Ia awa mai le whamtalanga. E le o mawhai o na awina. E le o mawhai o na awina e le tāwale la pisi au. La pisi mō pisi nisi. La tō ia whai o la tō pisi nisi. Ia e mana tua foi tūlanga ia o supermarketi. Ia e le o ngausi e ni o loa po nisi o tūlanga. Na o le supermarketi o la pisi lava e māsani ai. Ia o lo whapenau na whaputu i luma. Ia ai ono tūlanga voi lea o tātou tā pena atu mo tātou whamoe. Pe ese au wala i mawhai ai nao mai pe tā vale ia. E au pe umala pisi o lo i lungo se tūlou. O lo i lungo whata la pisi i laua whionga. A wha pe ni pisi nisi. Pe mawhai na o malato apili siti whai ai. E mawhai o na mātou a vea tau la pisi. Ai tutongi mua mai le tupelea. Ia ona mātou wola ia ma. Ma ave. Ia pe se tūlanga lea te i tau whai ngofie, ma wha amata ngofie, telefoi o pisinisi, e leni tā vale te tele, e ono lau, ele la pisi, ele mea lo
papena ona lia ia i fo ia le vaenga. Ea sa watu fo i se talo i lau fionga, tātou tala whatau tupe ea o le mai e masina nei. E le tūlanga lea sa avere se leni lea e tu sa mali familiona. E le toe tuto ina o le vamutua. Sa watu ai fo i se tua lalo o na o ma tele o afioanga ia o lo tūle ngātai whale. Tūlanga leo tauna pe toi titilo tātou mtanga luenga. E le toe tuto ina leo tātou o le tongo. E se vaenga e se le tāua e ilo malanga sa o malanga tuai foi i whafo. Ia sa o warula le wa leo Fiji Airways. Ia sa mai e le pokala me lungo le valele. E le toe tamawhai leo o Fiji. E toe to le tongo. E le coastal area ina ona wa mata ona si le tai. Si le tai. Peo tūlanga ia e si la fia tai tonu e si li atu le māmalama lau a fionga. E le minister ma tātou mtanga luenga le tā ua o le tongo. Ia e teimi e si e le tai. Ia ma teimi o wha lave ma tūlanga fo i o lolonga. Ia peo se talo atu lea i lau fionga. Ia no le mai tauina. Ia e le o iei se vaenga o lo. Whai ona whaanganga mo lea ngai o inga, ia e peo se vaenga lea, puipuinga lava, ia o le tō tele o lo whapena, ono nofoi, lata il sami. Lau fionga le whongo whetalai, to tonu le lua vai aso o tea. Whaatoru le leo na wha le tonu le pawa, i sio mātou pitonu o lea i whato ia o leo ne, ma angao ai le matautu ma le vili. Ai sa tamwhai e so tai le tātou ofisa, pe ona mai numera e so tai tātou ofisa le vai tele, e tupu la ve teimi leo le afiafi. E ai moa mai whamtalanga i le whaatoru leo na wha le tonu pa. E tasi lava le transforma lea a fua mai ai. O le tatalo e lau fionga le minister, ngā ruenga tele, e mawhai ona se itanga i le vaenga lea, ia ona o whaatolu ona wha le tonu le paua i le mātou pitonu lea. Au le mea lava e tasi le wha le tonu, a wha pēr o lea unga. Ia, o le ase fuafuanga lau fionga ai, o tau lona sui a le tātou transforma lea ona ai, o le pōlenga ia e a fia ia, mea tō tino a inga. Ia, le ngata i lea, i lau fionga le minister o ngā ruenga te tele, o tātou iei fo i vaenga i o mōri. Ia, e te talo atu fo i lau fionga, tāpe nanga lava lea mo tātou fontele lea. O lo ave ele wha mua tātou ngālo. O tala whātai ai o apia, ia, e tāte tāme milo ai tele o teimi. Mato i tū mālo, mai maunga numero lua, ia, wha solo mai tolu wha, ia, ma le anga i le whaleata. Mai tauina ia e tele lava ia mōri awala o lo whapena ona whale tonu. E mai tauina fo, ia vaenga, e leo lava le māmalama, le susulu o mōri, e loa ai tangata lo savavali i lunga le ala tele. O le anga i lea mai oi, vai tele anga i mai i malifa, i le saonga lea. E whai lava si pongi sā, e lau mai tau. Ia ne iai nisi e anga i mai mo fontanga, ia me se foi nisi o tā whao mai mua mai whafo. Ia o lo renta o lato tā vali, o lai tau wha maa sani e tato a wala, ne tupu se wha lave lau fionga. Ia au tūlanga ia e whia. Pela whawhtalai. Ia, ma lia lau whonga tu mamalu, o le ase me o. O se tuaswani le launga le uso, peo leo a matalana i taninga malo leo mai, o town area ngata mai lau li. Pe leo le misir vai monga tasi, i mōli e sauni. A le peo a mata peo whaapito e naia. E a mata mai tātou i vai monga tasi. E aua i mōli le vāo le tongo ma lau li. E le aimani mōli, e peo le anganga na a launga vai monga e kava uma tātou numera tasi. Ai wha malurua tu lau sunga. E lai le ini mōli le vāo le tongo ma lau li. E tui nā o i nā fio mai a malo, a mata mai lau ria, o tātou e tonu o town area.
ia pele nganga na so sa ne troi le uso lo sa no nai misi vai mo tasi ia pele nganga le nai mo lia tongo mo lauli le vale tongo mo lauli le ofenga O le wha amama manga tiri o vai maunga. Sa o le. Ia, whawhitai. Ia, tula melo whanga sui man. Lau whionga le whautalai. Ia maro whawhitai. Ia o le ua alu le silu o mingo ke. Lau whionga. Ia. Whautalai. Ia, lau whionga sui man. Sei tula melo whionga mista ngalo tele. Lau tāua lam tāna. Ia whawhitai. Te lo se taimina o tano atula ia i street lights. Ia maa whamani no atu ia vaenga o le whatua au ia i whatua oi ai. Ia le tūlanga o mōri e tutongi tato malo ma tūlanga wapena. E saole saunanga le whionga le i whaipule le tūlanga transformer. Ia morsi whiero whionga wa umauna to e sui le transformer ngai tūlanga malosi atu. Ia mai tautonu e le to i se whawhitau le to tūlai mai. E pela vana o whai atu lau whionga le whongwhitalai. Sa maua e le afo e le tato i pisi e tūlanga overloaded tato transformer lea. O nei le maua le pisi nisi o mahenga fo e ua whapina me ia kai pe o tato air conditions. Ia o te leo fo e o ngā mo vatu le whawhongwhonga le mauta. Ia mare ano no ia nisi o vahenga fo e whaunga ingai le pao. E le vahenga tonu lea. Ia ua anga ilunga le mana onga o le whaunga ingai le tisi. Ia la ua upau na sui atu tatu transformer lea. Ia mai whamaraulo te fo i lau whionga le e le ri whaipule ia ma le na fo i vahenga o le tatu tu malo. Ia te tonu lava e le to e tu lai mai le whawhitauli ma le whaalalo. Nalo, whawhitai. Ia, tula melo whionga sui man. Whao tauno. Ia, whawhitai le. Saunoanga mātangu whiero whionga minsta. Sai foi o le maenga. Ia, o la usua whaipule. Pai mangonu meo tasi ia lau whionga ia. Sa o le le ia. O le sau mai whale ata numero wha. Sei pa ia vai maunga numero tasi. Ia, o le saongana le. O le tatalo atu. Ia tato mōri wha mole mole. Te lo whionga minsta. Ia, o mea foi leo saunoa i foi leo whionga minsta. Antonu e. O leo whaatupu manatu foi e matu e foi leo whionga minsta o sota inga. Tūlanga lea le sau tā ua me ia o le sau o le text. A ieni mea foi ia o sila fia. O le whapaanga lea o le tātou providers ia i telefoni. Sei tūlou Digicel ma. Ma whionga le whongwhitalai. Ia, malia sui malu se i tua tula no le whionga le minstao. Sisi o manga? Whawhitai le whionga whongwhitalai. Leina no whaailoa atu o waenga umai o le o iai le tatou au nanga foi lea tatou disaster management program. Te milawa iai ia whaalavilavi. O lea foi wa upgrade ia facilities ia. Ina ia mawhai o na wha au nanga nei mo isi waenga pe o na saunua iai ai o lo iai ale tatou au nanga lea o lo whaatino te minei. O ngā lue whaatasi ai tatou office o le disaster management office. Tatou disaster advisory committee. Ma tatou suppliers o le Vodafone, Digicel, ia malitio fo i ma tatou fo i TV. Whaftai? Alo, tai, ia, lau whionga sui man. Ia, malo whaftai. Whaftai lo whionga minsta. Ia, le whailoa mai foi o le maenga. Ia, ai pe o le tūlanga rea sa o le lei, lalo disaster management. Ia, o tūlanga ia sa, ia mai tausanga ia sa o leo te manatua ina. Ia, al tausanga muri pe o na mai foi minista o ngaruenga tele mori. O ana nafi sa umatu tato fontanga lau o whionga. Ia, po tātasi anga ia tu loi tai le mātonu. Ia, o te lato lo malo lo le mātou ofisa o le komite le tu malo ia me se foia nisio ai. Ono lai pe le pawa. Ia, ai pe o tūlanga ia a tonu e o ngā i le sota inga lea. Ai eini tūlanga whapea, whapaanga foi le mtanga luenga o le malusianga o le tise, o le ofisa o le malusianga le tise. Ia mawhai na longo ia tātou providers. Ia, whailoa o le pe le pawa le vaenga lea. Ia moe e whtuato i ola le lima le fiafi. O le teimina, whtuato i ola le pawa. I nea swan nafi mai le tūla whapea o le spururua na pe e le pawa. Ia o whailoa ia e le lei. Mo le silafia.
e mawhai ena tape ei, aisa tape ei mea, fo ia e, tō tino, ia awa nei a whaina le te mea toi ola atu ai le pawa, pe la ve le pawa search, man whalo an lava, whionga le whangwhitala. Ia, marie, lau pionga sui, ma te tula me lau pionga le. Ia, marie lau whionga ranga le whakoa umala mga whatu, ia lau whamitara i le vaenga leo tātou tunu. Ia, e mana tua fwoi lau whionga i le li whaipule. E le alofia i tātou tūlanga fwoi o atua le pa ion mote motu ngala au. Ia, manisi fo o tāwa le e lawe vea e a fia i o tātou e tisi. Ia, o na fila leo e sau no mai lau whionga. Ia, o ngai ku ngala au lava le kou a se vaenga o kou pikongu ule sa a fia i kako wai kise. Ia, e tasi fo ila vaenga e tawai ona sile fia umal tātou tunu utulaka ia. Ia mai kawanga longo mai pea ia le kako pulenga i kulanga awa le volo i kako a vaenga e ka kipia la au fo ia vatu le payon mota inga ia se fe fo kako a inga ia i le kulanga o wae le kise ua a fia pari whaalolo. Ia, tula me lau pionga sui ma. Ia, marie e lau whaasau ina lau tepsi, tula me lau pionga Minister of Sotainga. Ja, nee, le seba ala vela vele. Sau nonga matengo fiele fiona su fe puli. Ja, ala no lua vaenga na launga. Ja, pe ai mana mi ai se tali manino le neima tanga luenga. Mo se fia se le neiva ya le neima sina. Ja, me se le neiva ya so. O lo waitua le tanga luenga o pulfatonu. Ya o lo tau angai. Whaalau i lolo tūla whono o sfufitu tau sa. Ili whaalau i lo. O vaenga ne sau noi ei. Ia leu whamau ina le pulwhatonu. O ngaluenga tonu rea le pulwhatonu peo na sau nori tei tau le tuangai. Tātou whono taloi. Langal nai whaungai inga Minister. Ina ia ngalu lue whatasi. Ia mal TMO, ma ofisa Ina ia nga e tuitua le. Tātou awaunanga i whawhaingofi. O sinfia. O tu la fono fau ina luaf ma le lingua. Le wa tu mai power sai malo. Tono pulfaton. Fatino le o nanga le ala o fiong fo talai. Le ala lo fa nga solo tu le. Fa la wilo le pulfaton. Fa tai lo fiong pulfaton ma tato office. Fa la wilo. Sful ma tu sang. To amatan fa la wilo le tu la fono. Na fa lo. Ja, se tu me lo pionga sui ma fa o saunang. To e 3 minuto o saunang. Whaftai. Ia, whamaro whaftai. O whionga, ia, whamaro whaftai o whionga Minister o Sotainga, mi se fo ia Minister o Ngaruenga Tele, a tonu lau whafonga mai fo le tūmalo, ia, a iaini la au e fia tu i lalo o la talanta i pomori, ia, longo mai tātou o fisa, ia, e mawele so soani. Ia, o lau whionga Minister o Ngaruenga Tele, pa o lea o le se follow up le fo isa a watu foi le si tatou fontanga le awala foi le alu atu i Malifa i Loto Samsoni anga i atu le maangau ia ona ea mai lea i whato ia i o le awala e se le tāua i eita tonunga a whapea mawhaiona whaawau ma whaamaea ia o la whaamamaina i foi le pisi o le ala tele whaamamaina mai le pisi mai le traffic o lo iei le lata ia e me se foi matautu ia la iei foi lea awale mawhaina na whaongaina e talo atu ai ona o le mai tauino na awala o lo whaalavelave nisio ainga ia ai lewa ai atu le tātou tala whaatau tupe o lo ia nai se leni ia le otu e se ia awatau i o whanua ia pe o tūlanga lea te talo atu ai lo fionga e me se foi ni Minister o siu manga ia te mawhaiona whaatino loa ia le vaenga ia ai sei whaatino foi tātou awala lea ma le whalo lava ia lo fionga le Minister o tinamu tamaitai e mori atu le anganga whaftai a me se foi le whamalo i Ngaruenga foi pe ona whiangai ai ia awa le tātou bloketi leo le miliona tā la ia o mātou le si tu malo ia sa e tu atu lava le mātou tau au mātou usi usta ia tu foi ia ia inga pe ona whatatia mai ia ai leo la uma le tātou tau sanga whartupen nei
ia a le maua ia le mātou se leni e whaatino ia o mātou ploketi pe o na mātou ai fua ia o mātou fuafuanga whatatia mo le tausanga no orua toru no orua wha ia o lefto a maua foi le aswan nafi se vaenga o lo whapenao na fsiringia ia tarusia o le sa toi teu le aswan nafi ia e maua ia ili mai ia ia nei masina ia e mori atu le anganga whafta ilo fionga pau lea ona ua mai le tātou one-on-one. Ia ona mātou maila ia toi teu ia ploketi o lo mana awai nuu mafioanga tono mātou i tumalo. Ia sa mātou tala noa mafioanga. Ia e sa mai le lantou finau. O le finau le mea sa o lantou amaia. E te tau na whai le mea le mātou te mana awai. Te tau na whai le mea le mātou avele mātou wha mua. E sa opsiringia. O aia inga lewa a mai le matanga luenga e leo mawhai ona whaatino me lai tau te mana awai ai sau noa mai ia le sui o le awhioanga lea whaapea mai o whasala launga o lo sawi lunga o le ea o lo whaapea mai o le mea o lo ave e le wha mua mea o lo ave e le mea o lo fina ngalo ai nuu mawhia e watu le tupe whaatino le tau wha moe ne e tatou ne e whetena i tūlanga ia ai te talo atu ma le anganga mau lalo. Io tātou pokalame ia whaalau i loa ai le tātou miliona. Pe mawhai ona tu usao atu iai. Ai a inga i le whao ngā ina o se leni ia. Ona o lo whtena i manisi o pasal launga o lo whapenauna. O le mea ave le tau wha o le mea nai whaatino ai le tātou se leni lea. Ia e talo atu ai ma le anganga mau lalo i lau whionga minista. Ia ai mei se ia le tātou malo i le vaenga lea. Ia, ai sili. O le vesili. O le vesili i laua whionga le minista o tinamata mai ta. Ona o lesa a osi le tātou whiangainga ma se tasi o whala potpotonga. O le TX Foundation. O leo sa vali le lua masina. Ia, e le i maua mai a se whamtalanga mai. O whionga ia mi se fo tātou mtanga luenga. O whea le tūlanga lewa iai. Ai au ono sina fia e lau fionga. O leo whaalava mai saina. O fsotai mai saina. O mātou wheiloa ai foi masaina i le tūlanga lea. Ea o lea foi wa mai foi le tali mai o le ampasa saina. E lātou te fia fisosoani mai i a mātou le aonga vai vase paime. Ai le ma whaiona lātou minoi teimine. Se ilonga e kilia le ea. O lea lai kakalo ako sila fia lau whionga ministaia, tal tonu foi o sila fia foi le taitai o le tātou malo. Ia le whea ngainga lea sa tātou o sia ma se tasio vaenga. Ia ai le maua tala itua, o leo whapawhala. O leo whapawhala ia le tātou whea ngainga lea. Ia ai o le mawhai ona maua mai se tsosoani mai i le vaenga lea lo whaalava mai. Ai le ia vatu se whamtalanga mai tātou malo. Wala foi lei lau fionga, ia me se foi taitai o tātou malo. Ia, lau fionga i whiwhai, u lawa se whamtalanga, e le tūlanga lea o le sa ngālulua e le komitia tutongi o tātou malo. Lau fionga te whangwhitarai a le se le sui. Ma le sui se tūna me lau fionga. Ma le sosoani a saina. Ina ia malamalama e tāpenatu ai foi se tali. La le whenga inga le te sauno mai whamolmoni. Troe mesuma. Lo fionga o le matou whenga inga le na osima. Le e whaftaia le whionga le minista o tinamata mai tali tonu o le whenga inga lea na fua mai. E le matou district development plan sa ili le mtanga luenga. Moua mai le fsoswani lea o le whala potpotonga lea. O le vaenga lea ta o le TX Foundation. Ia o le TX Foundation, ia, mo le sirafia, ia o le Foundation mai Taiwan. Ia, e pe o le tūlanga na, e saini le whea ngainga le aso ngā fua lau fionga, ai aso lua, malanga atu, ia le sui alo fisa o saina. E sa ili aku, ia, ona maa wheiroa ilia, ia na, a maila ia le walau, dia mātou wheiroa ilo le ampasa, male ampasa o saina. I le vai aso na so ai, ono tūlanga lava ia, o le One China Policy, nai sila fia le tātou malo, tūlanga ia. Pe o le vaenga ia, o le fesili,
ai mafua no pesili ona yo o mai la so ele mo wa mai se man totala mai le matanga ruenga me se le malo i le mea wo o ia ia ai si la fia le afionga minister o tinamta mai tai wa le sa mato ia o le foi sa mato sai ni fantasi le fea ngainga le ele ngata le se le ni le tolus food wafe America ia au le toi fa le le foi o le mato ho vaenga ia sa tali mai le fa la potpotonga o le ala to faia ia ai mato te le fa la vela venga luenga malo a fa pe fa pa la le se fa ngalo su malu ya pe bona e si mai le fa sili te tai o malo ia le ala na a fa stulang fa pena ia lo ava no ara te mi te bo so tai pe ma le fianga mista ia tulanga le malo ia le fa sili te tai o malo ia le o mama tulanga le ia e ua mai alo te mi lo fianga su malu ia te tonu voi mau ala va no ai tatu meta tasi lua va no te su minuti ia fa malo fa tai lo fianga ia o le fa mai o uma foi ai pa wa si vanga sia na fia o se fam talanga ia ona e le umi foi ona tele sa noanga sa o ia io tato pasene ia pena ia le komite le tongel malo o la ia o la foi pentala sa o se sa ese mo pasene ai tasi ale vanga sa o mai le fa no ia te ona o le sau le fa upunga fa pe e toi ftu nai o le pulenga fam sinonga mal palemene ai mai tau e lo nei sui o lo fionga o le pule o le mauta nei pule o le palemene o upuia ma saunoanga ia le anginga ilu na o lo fionga vo a matou lu fale mai matou te ifo ia te o a matou lu fafo to ifo atu ia te o ai mai tau wina e lo nei sui i pasene ia o fai e pa u alo lo tutongi o lea ia malo lava le ono sai lo fionga ia anga lele tua tato malo ia me se lo fionga le fon fetalai ia me se foi le fa fonga mai o tato watu no fa tai alo sa no e lo fionga su malu ia atono le foa fa fonga o tato mauta ia me se foi le mista tupe ma mal komiti ia ini se film ta salanga e lo fionga ia ute pole fon fetalai o malo si dava fon fetalai vele ia malo a sa no pa te lo fionga mole sa no su malu ia la nostra se sui to lua tatu sui le tu le ia na pa solo lo le langa e fu ia no nai komiti e sui komiti mo la tu malo ia a fa tu ta ia le a fa ia tu le fa tu nunga fon ftalai oi le o mana ila ia tu la mea lo fionga sui malu ya tasi sum tua lo fionga sui ano a ma anu mertasi a mano fa kai lo fionga le fon ftalai manga ku fo io pa ia masa ka ku maoka ia wa uma fa la wo ke ela sa nganga mo ftalai nga sui mamal ia ke kongu fo io sa mo le tu nu mo na tofi o na tofinga ma ona marenga wa ta oto i malai fono mauta ia pa wale mea tatou o lo soli muri au ma tatou tau muri ai le anga i whanua ma le anga nuu wa matanga o fie o na tapui melea ia pe o i eise kala a le anua maa pele ai ia ele to e whapapope to e sea au se whatarofa pupu wale whafonga tapua ia si o tatou tunu. Ia, i o le au whainga ruenga le tua. Ia o lo o tala whauto i Samoa ma le larolangi atoa. Ia marol te talo. Marol fo i tapua. Ia wale whamoe moenga o le tatou paremene. Ia maisi fo i tai o Samoa. Ia, tele fo i kalesia o whiangai mausunga fono. Ia whamaro whaftai. Tatou ngā rue whatasi uma. Ia mose manuia o Samoa i le tūri tino. Ia, le nganga ma le mafufau. Ia, whataro whatufo i le. Pa i o le malo i le fio le mufionga i le.
Au mamalu le tātou malo, ma le masiofo, le foi le sui le fono sui tofia. Ia, pa ia o le nei maota i le fio lau fionga le fonfitalai, fio foi le taitai o le malo, fionga le palmia ma le kapeneta, ia, ma sui mamalu le palimene o Samoa. Malo le whatotoa, malo foi le folau manuia le nei foi tausanga o tātou au lia le afa le nei tausanga. Ia whawhitai le tua le ise malawafi, o mawalunga lo nang le lei. A fua mai lava i lau fionga le whongfitalai. Ia whapea le pa ia o le tātou maota. Ia, te loe o whanongolonga au o vave ale alu o teimi. Ia le a whaangata uia le teimi o le tumalo. Ia se i tau mo whai atua i se sao wafo i le tala le tupe. Aftai lau fionga le minsta o tupe. Ia, whaarongolonga hoi ma le toa wa. Talinga hoi fi whaarongolongo le sausi o le saunoanga le tala autu o le tupe. Ia, te leo nisi mea o whaamatongi mo whaamaoti mai ai. Tūlanga le lei wanga i ai le tamau ainga. Ia, e meise o le te leo le lei tala le tupe. Ia, leo toi pōmala e le tapenanga o lo tātou alo ti ai. Pi o leo tau tau fiofia i lalo na ia tinai. Ia e ave le tātou whaamomua i tātou taringa malo. I leo te renga o lau matamata le tala tupi. E la haitia nei sitanga. Ia ono leo whatula i le tūlanga o tutongi. A o lalo i mea hoi o operating cost. Ia o ngā te tau popole ai le te waru. Pa uria le whaamoi moe. Pe atu i ai le tau o soifuanga o lo i ai nei. Si ta inga lea pe i voi lea ngā le kopi mai a le si mea tu i le si tausanga. Ia e tau anto e vava ai le lei i tūranga ia. Ale me moni a ia lau whionga i ta mau ainga. Ai mesia nei Samoa wai lai titi. E le upaparangi voi lea le fragile. E se le maale ale o le tātou ta mau ainga. I meo awhianga i pe o taua. Le lalolangi. Ia, e upua masani a ulu ta whenga. Ia, e selefutia ai vai singana. Ia, ne ngata fo i lea. Ia o whamai. E oso rasa whamai. Ia po le ase mānei o se tamau a inga ma se tala o lo iai. Ia, e le umia ai whane tonu. Ia, le utato mauti noa nei whamai na umane. O mea whai e tangata. I tangata e nofo ama mafau lea ngai whaini mea e a fia ai whainga malo, ma fia ai tūranga whapena. E wole taun tātou matala iai. Ma vai ein tātou reserve star ua, hoi lea tātou te tua iai. Teimi whapene. Ia, o le sita inga lea o le soau, tau soau. Maria o te matamata ai whainga polokiki Amerika. Ia o fasilingia nge e lesi au wali ia whasalalau ia kama o Trump. Po le asanga whainga e toi whale lei ele tamau ai. Ia paua tari a Trump, drill, baby drill. Ka reo mai ai vili so au langa lai kere le tamau le natural resources i Amerika. E mwhain koe whafo i ele tamau ai. Ia au kako, ia le se me drill. Ngā le kio le mea, ia le mea ngā, e maare ale le mea. E tūtū nai fo i tātou le whao ngā inga o ngai mea ua mai. E tātou, o ke whawhikai ai, i tātou a inga i atu mo mau. Ia e maise o nai e tātou tangata o lo ngā rue i atu mo mau. O le poutūna o le tātou te mau ai. Te leo le whale tonu renga e ngei le COVID. Ia lele i umea koe ka kala malai vale, le ma vale le. A leo koe whai mai le saunga mai le mingi skaukopi. Wo koe aru urunga le mea. Ia e a whaalawe whauwho i nisi mea whapere lumalai. Ia ona toi a whaina fo i leo tātou. Paule mea, ia, kako ka kalo i lea kua. O lea kua e mai ere kari e manguia a kiri e kako ku. A wungi koe kuna e mai ngei mea.
Ia tātou whaawau nei tein. Ia rea manuia o tātou se ai. Ia, kire koe o isi mei. O le pawa. Ia sa. Ia ngai kei maka laka TV o lai maa ngai ale. Le tā longa fo le lai sa. Kure ka ke ia le. Ia, me siri le o tali mai le. Ile whionga ile. Ile minsta ile. Toto o wha mau yatu. Ai pau ale si mea. E tasi le mea tangi aipe u kau ngau le. Wha ala potong. Pe a pe so le pau. Ia ngā kuwaku wha pe ngā. Ina o whionga le. Ile minsta. Amu fui tatu ke wha ala fia se mea. Ia ai. Ia. Lau whionga ile. Ile whongwhitalai. Ele umisa makulaunga. Ia, mari ia, se mamaro, lupirufi kei, ale fia sa noa, le fia mista wala tele. Ia o le mea vai tasinga I whaaseina foi, ale whaafonga le atinu umal mota I le tūlanga o ngai mea ia kau ai mai kongu I le mota. E pēr whai atu, ia se kaiminga o kanimangi ngā kula, ia tūlanga o le ngau pēle I ngau, a o le mea sa o lawala o whionga. E le ai ama se ngau o ia le IPC kaimingi, ia o le whionga fo I le sui maru le o kikau keilo fo I sa sila iai. Ia e le ama se mea o whaale kong, o le whaalo lava. Dai, ia, sa mola o whionga sui maru whaole, sa no. O whionga whongwhitalai. Ia, whai fo ua a fia le finangalo le minsta. Lei o ngai mea fo I sa kuaku ho ia I le whionga le minsta. Pe lava papale langa. Ia ai ia le utali mai o lai le lei atotoa. Ia whawhitai. Whawhitai mo le whamoe lea. E wai pauli me leo te wai ia o nai mea ia ave ia le malo ia I whaale lei atiri ai. Nai se le ia ia e lenga lele o I se tala le tupe o le IPC o luma la whionga. Ia. O isi a mea ia a fia I te mao ainga. Ia o mea nge o social issues. E tātou whale ango iai. E tasi nei mea mama I taloa, mama I oa pe o leo. Wā, mama la iki a nei mea nei. Ai umaifu. O a whaina I le se te mao ainga. O se whate te inga mea leo pepero. Oi. O le avea e tangata o se tala pepero. Ai whaasao. Oka. E kele I o kupe mo resources. O whaalua I le larolangi. E kau whafo ia I le mea. A le larolangi le leu kako wolai. E ke ngofo e le sau me whai a ke o sau I ole. Le whainga o e wai whai wai ia. Ma. Ai le sau mea o whai. O le mea le kau whai keke e kako. A tent kako kaimi ma kako I mea ka aua. Aua kau ke amanga ia mea mai mau ai fuar kaimi. Ma uma kuai ma le malosi I olo uma fau. Ai kako halo le le mo le file mo le ri. Ia social problem sa ia le ma le aisa. Le kalangoa koe ngi so sui. O drugs ngi o le ua mai e kangaka. O le paua le mea le take le mea ngi langa le ke mangkua le misionga ki Apollo ma le misionga Yesu. O le misiona Yesu, e mai le ola e ola tili ai. A le misionga Satan, e fasioti, whaaumatia, ma whaaleanga ina oe. Paualanga on mea ia whai nei tangata e maingo mengi oisa. Ia whaaleanga ina oe le malu le atua. Ai o mai whaaleanga, whaaumatia, ia nga umalea. Ia o tau whea vane le, pa ia o le moto. Ia oe, o le mea lea, e ka kauung kako ai whafo ia mengi. E le ingi se whai o kakou kai o Samoa. O le mea whai leo kakeo mai whai o Samoa la pia. O Samoa lea? Samoa ngai. O oe ngā sau sui mai lo kumalo. Ngā sau oe sau I whongosu nge Samoa. Whai kongo Samoa. Ia. Lau se ese mane mea. Lau whionga le. Whonga tarai. Whawhikai aku mo le makou. Sua vai lau whionga le miska. Pei sa tarsanga atu sua vai o whalwha. Ia lau o tau lau o whamoimanga. Ia wai wabitu mai e rau te mana a mata ia na whaso solo alea lau whawhitai.
I lau fionga. Ia ua fia. Tangata si o matou nu. Toa ta ele le talu mai fia tau sanga sa le aisa swam. Ia whaftai lau fionga. I mana tua pēr lau swafa. Ia, mata ele mata u le swafa le minsta. Ia, malo, mo ianga venga le lei. Ko ia la ka wala ma ngai ia fa lau le lei ngai la moringa. Ia, e o seki ro le. Kai foi ka ko bloqué qui le million. Ia e vese ala wori I fa long tai. E ala nga vese le fa long tai. Ai amunu tai a tai ala. Fa ngofia. Ia fa ye pele anu ma tasi e fa halu pe. E tu e pera fa long tai e fa ye pela tu la unga fa long tai. E fa tai atu. Ia e manuia le tu malo mo nai. Me sale mo nai tangata. Ia pa wale vea. Se vai le sfinga malore la sa wala mo foi le tumaro. E mau ki ngoa. E 2 miliona le si bere la sa ngi. I finga mo me voi io. Ia. Tarsia. Ia, la ufionga le miniska ka sia karsanga le. O le maku kalingat. Le lumo le fasata iti. Wo koe inga. Fa le anga inga le awala ole. O le tato malo, ia male anga itua. Paua leo si tarsanga vai lau fionga. Ia, o mai lea mi stafel mak. Kasi lea sui sama mafanga la fonga ana nafi. Io e wata halua, waunga umolare, tau maftanga walu. Ia ile upole tu spaia. Resist the devil and he will flee from you. E siri lo walu esi mani beo lo iei me. E maru lo elo mafo fau. Ia, e nofo e titinga ai nai. Ia, e whaatai si usu. O te rei loa poni sa mala pau. Poni sa mala si maa. Io ono masina taruai. No tau mai ai. Toe al paol sa mala. Le rola poni sa mala mamafa hoi eo wale mawhainga mo veis. Ia na fa penat na I tatu ngaruenga ia le foi la umo nei tau sanga ia tutu atu nai lau fiong ia ale foi sa saundoa o le chapi pin fa long ta ia malie wa to ile chapi se malu o langa lewa tu lai mele fionga min sta so ko maloina tu lai mele fionga min sta fionga le fong klai le fa ka ke ele saunga maka ngofie po le saunga fa perfecta Palo fa kai le ko fa lo fionga le sui mal kasi le sui ese lo fi fa longo I yang sa wa a o le langi o ka fa longo inga pe o ka masi ia ko mga ika ai a o le langi ia la ka o ki ko mga ika ui o le lo fionga fong kla o le sa nga sui sa lo le o mangingo le sui le mele kupu long fa mai o se fale mai ese le la ai le lunga mai o uma nga saingi me uma o lo o ye fol kon kala ke msalo ka le fai el fal mai le la fai el fal mai e ko fio ka val palok ia ai la usunga le sui ia ka ko ngama e o ngi o ke lo le malosi o lo ku lai mai ai nga u fai aku e ele kai mi o kali o ko aku la pepa wa fa kulanga wa ilo ai kulanga uma pe o nga yai le ka pal mai ia paual me kawa ele ka wol pa o e ka wol fai o melo e ka sangi ai au nge pole ko ia o ngai kai ko ia o ngai kai au lava ke pole al ko inga samala ai au ke pole le sui a fai ke pole o longo winga o le au ngala fa per kanga lenga menge lenga ka u yesu ma ka u le ia sakangi ma ka vanga ma yesu ma la mission ia e ka kalo ia ka ul pa ol sa mala lo kumalo ia mongile ya tu le mele fionga sui malu lewa manino sa longa mista ia se uso ole la fonga le fionga le minstat anaf pa pe ole cha apipi mo ta u ato to no fo
Sa leu sta ia tu la fono. Le ai lau fionga. Lau sau noanga lea. Te wha maruru atu. Tos tangata Samoa. We have to respect the law of the land. E le asisi i le tauna sa vali le. Ia ai au fo te tele mai si au waenga. Wasa le sa tato waenga la warunga le si temi. Ia le la ngofo e koe pi ke whaaleanga mai le i tū sa e aruai. Ia pau e tere i laki nga kai. Ia ai... Tano mai, ia lau whenga mista. Kai mea o sa whai mai ngā skul kau sanga. O ngai al malo. Ngal pawalo al kaka sama mafuka e vai kaunga. Ko inga mukua le whionga al kai o le kuanga. A o ko uma. A lea sa makalangua makuila e pai lisi kai mikaluai. O ale momoli langa i ngaki o le. Se kasi o maliu sa whai. Makalangua masko inga. Ese kau. Pea kula ukala el ko inga. Se ua ese ala u vaenga. Kule. Ua ese a winga o le au fou leo kule. Pea kari whiwhia sko inga mai. E le i maua o kako kaimi varasi. O le whaupunga le fia whamungingo lau whiongo le whongwhakalai. Whapeo o upu vale i le HRPP. Ma fuanga la ngase mangaku. O nga o le launga a safaka. Ma fuainga lau le whaaleanga o whamsingonga e social media. Malkele ngaka ma mai ang whaupunga. E kaunga mai e whamsingo. Ia lela salai mo whai aku lupu. Wal me mongi la, hai le ngaki. Sa whai ko kai mo kau whakul ka ko malo. Sa solo mua le HRPP, whaaleanga al whamsingonga. Ale iai pinge, le sa whai mail contempt of court. A whafo. Le ai ngā upu whalele. Al whaaleanga al whamsingonga. Ia mangula e roke mea ngā lau whionga al whamsingonga. Ai pe o ngai mea ngā sāla inga mafuanga o kalangwak. I le whaaleanga o kula. Mai whamsingo. Leo maua lau whionga le mista. Ia e leo se nganga. Paul me i whai mao onga. I ngā vai. Ia i mungi o so. Ia, ui e manatu le. Lau whionga le whai. Ia o no leo toi ta ua mea o tunai. Le aso na nafi o mabae. Ia mesiri. Ia leo wangia, ia le wa famanino, ia e fame mon fo atatu toyo fo i tua, ia wa tatu toyo fo nisi bebes, e na manato le fo, ia ole a lau fionga sui tua o sauto noa, songa filof, lau fionga fo tarai, ia malie sui mamalu, ia la ngole wa fa ia tu fa unga fo. Ia atatu foi ia ole a telefone nisi famtalanga o lewa o famalu watu ia tulanga ole lewa pamanino sa doanga al nista le sap singia le sui mamalu lo tulai mene ia le winga le ai il manatu lo finga sui mamalu ia lo finga no ia ta wol nei tu malo ta hoia lo sui wala yon toilanga langa men ta ukule ele vela lo tam fa italia tu ono peo le la tu ai tasi le saunanga al ministao o so fu malo no ala utala no fai o fa le anga fa misinonga ai le o luma i le tango fio no tau por fa misinonga al mele sauno mai o le me o uma le fa unga fa misinonga fa to fa ali le fina ngalo tangata o le se senga na ia le o mamlama wa ftai mo su malo le menino ia fa wa saunanga songo le fru fa malo o ve al fon tolai pe mfano ia ia se meo le ai la lo u tulai atua a mato mai le o mo tua o no fo le leia ono le nganga le sa ya bia e la o mato o no fo le leia tua i o le no fia tua tu ile sa no nga le fio le minsta e o mnato la tatia e ti fo e ko kuria e ale bola o fia o le ko pole fo ia e la ko lo kula i fafo momo mai le to tele le au tu stala e ono tala no lole ia e tu langa i lem fai ai ono tala no nei ia la na le o tom fai no fnofo alo o to singo file mo ai alo ala tala no mta upia sa no mai ai i se tai mi fafo papena
Ia, tu lai mai sui, malo. Ana manu me tasi, whawa marisau noang. Ka maru rua tu lau fionga pe fa pe fo i wa. Ioi. To yo fo i se fa mo mo e pito ya e ona pi sa no fo tu lava ya e ya le lile mai fa i lo fer wa o te ma mafa ya le me fo le o se me te fai e una to i ya le me ma fai te ta ko sa ba ni le fo sui malu o le tofi fai au. Ya. Ioi, fa pena. E te lo fa so me le me fa le ton. Ya le la se ese me le turanga le la fiong. Ole te le ame ye o ta ue pi o tatu valele. Ya o baba ia foi nai malanga no oso i nei fiti. O vai le ia o vai ma o le tua. Sai ei ko inga lau feoki mai fiki. Ke kere loko. Ma vai. Ke le fak. E mau ki ngoa afiki, ngā ui mai ngau. Le ale me leu kako wainge. Se lau kolos fulmo kufu milionga le profiki. Ia, o ke le whapea, leua mai le finga ngalo le malo. Ngā le profiki ale ala kampangi. Ai pe fia pilionga, le sao le airline, i ko kongo le economy. Le la unga mai ngau kangaka ka whao mai whafo. I aso uma. Ia, ngā whapenga aku. E kele o ngai kūre lei. Wha maro si au a koe ni kako malo. Ia, a wuri whiwhi. Ko kako loko e whaia ki ngā ere lei. A wā awa pe New Zealand, ngofa mo wape. Wha se lau le malanga ngā. Al wā lele sau me New Zealand. Ai owa le afe kāra New Zealand, owa tiata i New Zealand, pa se le sau. Ronguinga, wha se lau afe ngā. Sa kaungo mai ngei wheo i ngofa i o te haro, mo fia ai ngei. Ma pio dai le economy nge. Ya. No o mai le sika ko mere fa fsili. To 4 minutos sui. Feo fa ye ka ko bele ole. Le sa ye foi con ka ko kupe. Ka ko forensic audit. So suenga fa pikoa. So suenga o me sa se. Pero le hace me wa nga ia i wale wale ko ye se kupe o ko fa nga mo nge ko sam. Ya, ale lopo i leo ka kulai mai le mele le anti-corruption unit leo fai. Ia, mangaia, pe fa accountable kangaka. Se fai ungo le be ye loa kangaka. Pe sao sa ngā oile te apipi aso ia o kulai mai. O le whakarikari aku iei uma mako ele o kuma mai inga foi. Le mako ke kakalo mwhakarikari. O le are fai ungo le mele. Le are fai ungo le mele. Ia, karia rupe maunga. Ia kulanga. Si kanga kukongi. Ia, whionga ele ma ia sui mau se tūlai mai lau whionga te matai palme. Ia, atonu lo mai tau mai le mauta tau mwhai lava le tu al malo e tu avanoa ina ia sawa mauli ia ina ngalo whaali o le mauta. Umanatu le sawa noa ngāri sui le whapea le forensic audit. I le whapea mai o le sa ili le pesa ngā oi le HRPP. Ia, whamarulu atu. Lau whionga le funfutalai ma le whafunganga fo el mauta. E le o se anganga le nā o le sailinga tauala mai se oki ka whapitoa. E si le fia le ir sui o le tangata e masani tūlanga tau whamapoponga o tupe. O so te whesuia inga o se pūlenga. E tele lava ina ia, whaia ia sairiringa whapea, e manino ai, le tautonga o le walapotonga po le itutino. Nā pauna le itu leo te tūlai atu ai lau e whiam. A whapea sairi a sa o ngāu. Ia, o sairinga le nā, ai leo le autū le nā, o le whamoe moe, o le whai o le suenga whapitoa lea, o le autū. Ina ia manino le malo fou, po whele mea, o ta oto ai mai se nisi o ta penanga te tele, o ati na e al malo, man whaeloa. Ia, te rola whionga sui malo, stasi fu su tu sinia. Au malama lo whionga sa no al malo, te te al malo. Ia, fa mai lo sa no to tasi mi. Lau mo le whionga ile. Te te al malo. Ia, ele na ele se paule se swingo se malo.
tele tausanga na tatou ima ye suia inga o malo. As te mo mole o whenme lea. Tau whiongan whong whakarai. Ia, teitu le malofi o ngata pan. Ia. E taulangi ai le fast food tausanga. O tūlai mai le i chapipi. Ia. O whela le babel ma le whaiso. O swinga o whainga malo. E leo se mea o whaiso po tupu. Ine ia tātou. A tonu o le swinga pitolata mai. O le taimi le whaiunga o le nofoinga le walu lima. Le na fisu ia iai le whainga malo. Se mai mātou sa iai matofilau. Ai se ea tu wa ai matupua. Walu lima. I le walu wadu. Ngata mai nale se fisu iai. Le fta atupu. I le tātou whainga pālota o le lusfurtasi. Nau whio. Ia, tai tonu lo whionga sui mamalu a mamlama le tulanga? Ia, aftai. Ia ua. Ia. Ma watu. Aftai. O le mea a fo le sa tau pole ai. Ina le whai ma whainga wha abae. I le anga i luma. Sita mai suinga. A mai le. Ia, o le mea na. E tau fo un tatu wawai. Ia, ule ia. E whai o le sa o le anganga whai e. Te lia ma le fifia. Taro le tua. Ia, e. Soan mai. Ia. Tatu si tanga o tongi le anga. Sau noa e nisi o sui. Ia. Whaftai pia o maua ia. Si tanga o. Au whainga luenga le malo. Ia, mai se nisi tu tino le malo. Se o le matanga ia o le mea te tu atu toi tamu whai e whaale nei oe. Tono le parimene. Te tu atu toi la unga e tamu si oe. E le se mea na tātou whai. O le mea tātou whai. Na tofi mai tātou e vai tangata. Ai mea manuia ai. Au tātou pe manuia pe le manuia. Ia, se ilonga o te vai atu. Wa au se tutonga se whai pule se a familiona. Ko tau whaftai atu. A wāra tutongi rea ngei. E he kai kain kukusa ma le mea lai whaalu le whai pule lo le tumaro. Le mea ngā e kakaungako wawai ai. O tātou te o ieme. Whaftai. Ia o lewa manuia ia. E au whainga ruenga le malo. Ia. O lau whero roi fo i Samoa. Leo ke kau mahua isi au waengai. O ke ofo leo mai mamau mai Vietnam. Ai mai whai papakiu numo le awara le aso atoa. O ke ofo le kalia po ai le whai angi pe mika. Talia ai nei tangata. A wawe se mawa noa nei tatou papakiu. Vai nei la le mele tu. O kaude inka kangaka i o whaine mea. A o whao e tama nei. Se i tau se sila i fori le ala wingo pe mika i kangaka. E mai se o sainga wangako mai ngi foi whapela me se sainga. A o age, ola. Ngā le whakupura ia le mere ia. Au whionga le. Whakupura ia. Ia. Mere. Malie lau whionga sui manu se tula mele. Sur komite o tupe pe ese meo. Whamale atu le. Minsta o le matom tanga luenga. Sui palemia. E maa fua se whamatalanga o no lewa. Wo tonu al vaenga lea. O le matoa se singa na ma polo inai ma uele. Ma le sunga ya, la whionga ya ale. Ma teo e vaai e papatiu ie, whai wha soltu la whono. A toa le aso alu le mato a se singa. O le ala ua umalele iana, fo ia wha fitauri. E le uma whai fo na ala wina ele. E le tato tanga luenga. Ni papakiu wha pe soltu la whono. Ia, e leo se tala ave, e leo se tala e. Fai tau nei al tala mo ia. Wa o na felongo nga longo le vaenga ia. E leo i lalo le tu la fono. Ma le fo o na fa tonu ina ia tangata ia. Ia man fa la. Ia, toro leo ua malmalama atunga lunga sui. Ia manisi sui sa langa le mtau. E se tiutere se ministara ngolang. O le kali mai se la unga se sui o sui makua o le moka. Se o le iei le miniskai se e kala ruma e kali mai. Mele ringa kupuri seo mea. O le oso vale vange le kaki moka. Ia, malie le sui manu. Ia, ua. Oso fuafua. Lau whionga le. Ua. E wa manatu le fua. Ia. Sorry. Ia. E ala unga kari aku langa o leanga wha kongo ima o le miska.
Ia. E se kai men kali Ia. lo miska. E Ia pa lau ko pe whionga a le. ka ko le fai pule. Ia, whapea winga le tātou mauta. Ia, ia le manatu, lau whionga sui matua, lufi, ia, o leo wa mai alo taimi. Ia. Ia. E le foi se koe si se makala langa pe sa ngoi. Mafikai. Ia langa leo koe kula i masi oso. Ia o ke whamangalo ia. Ia oi. Ia e whai fua ka kombea. Ia a vere le whaka o maku iei. E ia le upu e kama maku kua ma kamarai. O mea ngau mai rea onga. Ia ai ke koe kaise se o mako ngei. E le ngau ngau ia manguia le maro marang kala kupi. O la ka po ai mai sa mo. Inga ia vaku le whamoe moe o le mingi ska kupi. O. O le sao leo le kako kumalo. E pa ia la fio a inga. Ai ale kua le kapau. Longa le whaiva. Ia, la fo se upua. Le kau kamali i lau fionga. Ma pa ia ngai mok. Ia. E pokua ma. Ele lava i lau koukapu inga. Longo i kingo makangi lei i lau koukapu inga. Ko i kiki a ngalo si mea lea. Wha malo whawhikai i le. Kula i mai o. Pakele lea mo sese. Ia e whai makai kai o le kare sia. Kakoriko. Ia o kama o lo wakali i mai whawha. Ta kofia su ea le mea nga. Lea ngau lea kari o yuri. Ia, ia manguia ro kula i mai. Ia manguia ro wal whaiva. Maungi a nganga skere. Ko ul whai mbe maria e whai le ngā ruenga le kua. Ia, alofa mai le kua, ka ku kala makau mabai. Ia iei lo nganga le lei. I suafa Yesu. Amen, amen. Ia, whamalo sa noa, i lau whionga le sui mamalu. Mai ano ama anu meritasi. Ia, ta hoi a oinu lufi na pule. Ia, melea, ia whawhitai, ma teimo sa noanga. Ia, te tonua. Ia, le fu whawhonga marito alpa i al mauta. Ia, i le ngata o lo pulou, whawhai pule, ia o lo pulou fu i whawhai whiau. Melea whawhitai mo me omaua, pia na sau noa iai, a wale anga ilu mo le tātou mauta, ia mo le tātou lata, tātou te manava, ia, e era nganga no foe, leo ale nganga whawhitai, i o tātou mauta, i le laupapale, ia, ma le on sa, i le taumwhainga o tātou ngā luenga. Fia mori as whawhitai, i tō whionga i sui mamalu, sa sau noa, a malol tā pēna whawhitai sa noa, e mesi al soso ni mai whongwhitalai, le una i o tātou ngā luenga, malo a whawhitai, whawhitai atu i whaurulunga, tā ngā luenga whalaputonga tu mōte tātou malo, te tonu lava te lo whiau matiu te o whenga i e whawhitai, whamalo si mai mo le langlongai no tonu manga al parimene, o tau lava e tua i airu tātou mauta nei, malo whawhitai, whawhitai foi sa moe lau tapo inga, ia ua whai umanuia ngā luenga lau parimene nei aso, ono lau tatalo, tau nei e eile anga leo le tua si o tātou tunuu, i lava singa o tutoe nei aso, ai tātou te rei tolpo, tau sangatu i lau whionga suusfono mo wasingana numero tasi, tau nis tātou tatalo, pai o tātou fono. Io tātou tatalo. Le tua sisili e se lo mātou tama. O lea ua tō le fale o tautai, ina ua tō i u le whaiva o tautai māta palapala i ngā ruenga lau pāle mene. Mātou te whasifo atu ma le nganga loto māua lalo le atuahe. Whaafetai tele i lo walofa ma lo wanga lelei. Mātou te pā e i le langi, ua soli ata ngā luenga. Whaafetai tele le atua i lo walofa. E o i lava i na ave i lunga ma au mai i lalo le tō whasa ili. Au lea lava ua tuta i nuu lelei. Ua tuta i nuu manaia. Whaafetai tele. O la mātou ta tālo whaauau lea tuahe. Se ia e alo whangia le neipa le mene o Samoa. Au mai lea nganga o oe lea tua lo mātou dama. Le whealo whaninga. Mai o mātou i loa, o mātou o tai o lea tunu. E tausia tu la fono.
tausia le file mu ma tai Samoa i ona manuia. Anga le lei mai o ele atua lo mātou tamā. O le a mātou sauni mātou te taape antu i o mātou ainga. A fifio fo i whaurulunga o matanga aluenga e maise o Samoa ua poto e moli mawina le nei whonutanga. Samoa o whaafonga mai i a anga le lei o ele atua lo mātou tamā. Mo moli lo lātou soifua so mātou wola i le aso ata e au. Fo i le vi inga ia te o ele atua e. O le manuia ma le file mua o ele atua lo mātou tamā. Le alofa sili ese o Yesu Keriso. I le male mafutanga mafanafana malou lava ngang paia. I ai lunga leo le nei pale mene. I ai lunga o Samoa. I ai lunga o le au kerisiano umai le lalolangi. A matatu nei. E o i le whaavavau lava. Amen. Alo, pakitai. O te whasisilatu a tolpo nei tol mangar whono awhai tula whono. Se au rile tula iwa tol sfuru. I le tae au a tae au.